ma ono so ewo mfidemo a sa bere na da romanie di atwaguo ewo Sompa TV no so David enso eka ho kama pa obra samwa bibia boko de Ofoso bibia anya boko sa bibia anya boko sa bibia anya boko sa adai se ofoso aya kwa ho sa anya kwa ho ke be kanse bata bibia anya boko sa nsem bia adwen so on time dey start program nsem bia adwen mami cha mami sarakoba yenko yanim the next is aka bibia boko ofoso be mawrade ayade ode nkwa achekete mada aboje moje die fusania na ka kire ya we ne se insurance ne die enka ne dini na afen so yada ya tiefo nyina nso asire nyame nhia de amom si akoresa da biara da omofre ebra koku amanone one kojoba 40 edumade awrade onhire omo na onye omo kase foso ya twa futu 70 enye awana okay abirwatia ofoso bema yankopon ada romance me ho de na ma bena se ate afaso enti boko bibia befa abna Facebook o se ate afaso one me one dia one no Obra somwa bibia e boko why erade ne yehwefo bibia bedade nti no ye kan kire yehwefo ne yetiefo so mon kan ye ho Facebook no so agundia bene white me na aje ne ma abro madin kan da Joyce na ne dom so ye twem nti no ye Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 YouTube and afi ye TikTok no so no won so ye Sompa TV o kan ye ho a dwumadie mu chefa no sabeka na etimi aboa brabofo so be ma wadaroma yenko okay Sompa Asem Mpe Nipa no ye homa kase pa ye futusem anu ti se futusem de yamfa bi ama me somo na kamya ye se dwumadie ne kura no ya ma orofo na futusem no ye tie ma me ma wonti ase se twro no aka se edua anso aba no yetwatwene orofo ensa anya dwuma no ka matwa ka kire wia se kansa didie ensa anya dwuma no eno ti me ka kire obi na nwumre se enye nhwe ha enhwe se obi baboa wo ewo abrabom kata chobe makana sembi wose bema se oba no wose wompewo ma wadwuma hu enhia ena me kan kiro bi se na dwuma hu hia no ana se adwuma nkasa wanya woyo na manfo aka no ho asema managai eno ti me kan kiro bi na nwumre se adwuma wo ye no ema wabamu mu wo ho ema waninwu ewo ho na sa adwuma na wo ye no at the end of the day eno ena di aduane esi wo pono so adentina make sa obi wa wasem ye security obi wa so a sabia ku sabia nyado ose wo ye pa wo pa omanfo no betumi adin ho fawo abra wo huru no se na dwuma no nye anase na dwuma no ewo fom eno tina make kire odofo bi se adwuma bia wo ye bia omanfo bi adi ho fawo ewo ho na wo huru ewo ho no orofo ema wabamumu na no ena desika ehyew botom orofo ma me kan kire o se akatu bia wo di adwuma tanta adwuma fon no agye no ma wani enso sika ketua bia wo nya fra adwuma na ye huru wo mu no ma wani enso na sere no a 31 days no ebeba eno be ye fese osika ketua bi no obeje no aboso bra danse obi ankasa ebema osika adi atu botom orofo ekokoba no sa se adwuma bi a woyo ubu hu abomfia se swa ubu hu abomfia se enson enka kura ba bi a wakosuku aduro no enye ka oso ne adwuma ni a orofo tobu ase na de wogie no ebeye fe se obetwen obi se ohu akyerew anase obayade onko umua enu ti adwuma a woye no ene na omanfo epeso abam abu ho no orofo hweniye
Miana meka Asem bi say beche so enka ho. Die usu size eswa na amanfo ebu abam amwani abre wo ho wabam ebu wo ho wo huru e wo ho no epetru babi no na Nyankopon apagya ofrifutrum edi wasima poma so. Etime ka kira wo say sa wadwuma no ade aduane si wo pono so no orofo aduru babi emu na bomfia. Ewiase asetra na yewom na duru babi a enwoma pii na afoforo bi ebu abam ewo ho eno na me ka kiro se enne no emwa bamu mu na se na ade no amanfo ehuruwa wo ho no ade na amanfo ebu abam wo ho no eye bibi ankasa de man enya sa bi kura ka wonte ase ene to odofo na futu sema me de ema mo ne se adwuma wo ye no ema wo bamu mu na no ena ema wutumi ekoba eno ena ma wutumi ehwe wabusua eno ena ma wutumi ehwe wo ma enso se sika ne so anase esua entwen se afufuro bi ebaboa ifiri se wankasa no ya boa wutumi gya wo nan a ebeye kama se afufuro bi ebabo ama watumi egya wo nan eno nti afutu se ma mede ma wo no se usika ketua bi no eni adwuma amanfo ehuru wo ho no orofo fansa to akoma so nefa na dabidabi no krupo twedi ampon obeyu afrimfutrum no wasima poma so ebeye fase wakatua ketua no ubedidi ho dansa obetwen so obekwa akosre ena wadi ewa afufuro bi ho ekokoba no sa amanfo bedu ho few se wo kura no wiase abrabo ni wiase mo asetran no obeye den obesrese no wadi anasa ope wakatua ketua no anasa ope adwuma ketua na mo wakatua ketua no se sayo bam so mo ani so wakatua na mpo afufuro ehuruwa orofo fanisa de petru baby no aye odefo aye obrempon krupo twedi ampon ono na sesa wiem abribia obesesa na ode wobesi futrum na ode wasi mapoma so ewo adwumam the nation's anchor Ovozo radin shira obia echama mi ani ta hotel baby obia radin shira na onya ne kase Adum Bishop Lead Condosman onso baby obia radin nya ne kase senior contractor Kofi Job oni Mr. Yabu anso radin shira omo go so mahene na akwasi bosompra radin shira na yewura openso tumfo se tu ne nkwaso baby obia obade enya ne kase Ovozo afudu e dia bande no obibini bia betie no obefa ebeboa no ma woni nso wadwuma abrabo bi aye beboye ni kuro bi aye firi mu no sebe wo ye adwuma mpo ne da asai na wonya adwuma de senti ye ka cho ni mri se kakra na wonya na wukura mu no ya ma woni nso mo woni nkuhu abrabo aye bose na mfo be kana betimi aka bi se yire de ani die be ma wo se ma ebebu se eja na wukura bibia wo ye odana wo hu bi aye hunu se sa ade kro no etimi de bibi ba enimobi a oba wiase wawo mapa so da yenka bi nche ne da kojo papa ntinkura nyina afre ne kojo ebi kura afre ne bra efiri se de abrabo ne kono wonse eja ntie de eja afre ne kura na ye ya ntie besere se abrabo mu no so obenyinya din a akono edin bi a tete sania eja bi esefata no a emvo adwuma ni agro ebon ho modene kuma bi ekura wo no yesene ne awo nkura bi adwuma na manfo se ayefon no toilet na wuyiye na nkofo se ayefon no bola na wotuguo na nkofo se ayefon no esende na bosome uhunu usika ani akono chen ne awoni bibiye sabrabom ho akire open na oto ani ntu obi anim na wodan obi a sebe wa mo apahwe a anka wa bonu se wo bosome akatua ketua bi a wani da so se eba ka wo de no betima hyebo de atwitwa wo ho ama onipa bi nso atimagina so ama obi because onim se send se den a bosome bi beso no hu so se oye adwuma ene se wo ko bank kura se wo ko babosi a ye ka se fa upay plan ba na yenhwe so na yentimi mfa bosi ama edi adanse se ne onkura bi ne be den akosa ho kire ba nti wadwuma na ekura wo enanwumre ye ne wo kase memmu na bomfia oyadamfo obeka enye enkoyie na ahye wo abufuo ono so kan no onko kan kire mpanimfo no na wadi animu se wo kwakwakoka ubonwanse a wo watiko na watim no didi se ni pe ko pabosia wo ma obi o se ni pe wo frani mpo aso se wo befa no ye problem edumi pa acho dwena ho tenase kom
ni akakra na ekura wo no bo homode ne so mu yie kokọ wanim ebre bi so na se no nya adwuma ebeboa wo etetew enye wo yi a megidi ye se twedi ampo bebo kwampa bi ato ba bi akwan die ama wakwa konya ne de asomdie ebebrew na wonya nya bi na yi de mesrew kura kuma bi na ekura wo ne mu yie fa ho bodase som to bo ase na mpre ho abrabom na kokọ wanim na brepa beba ne awo se fata no beba beto aboboa no wo no kuredi a wodi ne kuma na wo nsem fata mu no ama ne so chen so etimi abo aboboa no nyamehia so fa futui na odi abo ntoma no foso okay abrewati Ofoso be ma medas na machia yetiefo ne yahwefo nyina na ene Peter Safomo light o se de odi aba no so eye efise ene wo hwe emebunu ne titiwa enwuma bi wo ho a wo hyehyemu a eya na wo fede se wa yonkofo kra wo ne wo mko school na se wo ne wo musu adwuma no ebehu se bia this is the kind of and I said this is the particular worker ono sabre ebia wo mu enti ebeboa ye papa ye ne titru na emebunu no na yese adwuma bone wo ho no enti se kro no ena se nyanya kra no a enti se payday ewi asena nanom se bi hye wonu mu a ena ya woto bia ben enu ntine se wo adwuma bi mu ne se mpo no akatua no na esa ana se bia environment no wankasa kra ye nheda enje wontum ana se adwuma no ufi se enhyeda nya adwuma titiri bi enti no eya wo se bia wonya nto wona kopel ba bi patwera ena ye ka cho se mu akomentu na emu abemu mu ewo ketwa na ekita wo no so ade bia se kro na se ye ketwa na se wo so mu yi a eno na ya ne dole be ye dodo de ma wo adwuma wo fi se bia wo ya wo se eye adwumafo no wo bia ye de abobla enti kwan ben so na nipa ne ye ya wo de bobra eni sa wo hye ne niema ye etoto ne niema ye hu sa market ye eye 1 Ghana cedis and asa 5 cedis eni e de ma me monthly and asa weekly ntino me so me di we say na me di we say ye dey to ye se tia we no na ye na botoa etien fa wo ne sa wakatua na esua no eno nti wo jai de akwa akotena fie da bi kakra na kita wo no wona wo behu kwan ya befa so be savings kakra kwan si bi kran pa wototo agu bag ase wo behu se kakra bre ku nanim no wo hu se wanya sika botene bi afa wo free se adwuma ni mu a nempo no wo de wani hwe ba bi foforo hu se de wo mu ayedu ofoso be ma medemanu si na medem yede awura eya Isaiah ngoma no wo hwe tie aduanan ba ko ho na ne ichemu edu na wo se eyenkuranhyensem yemfama wo bi ene na bamabuo ewo ablabom na bamabuo wo adwuma bi a wono soso wo ye ho se wo se ensuro na mene wo ho ema wakomentu na mene wo nyankopon mehya wo den enso meboa wo na mede metri ni nifa no mekura wo mu mede isi edu wo na enti me ka kire wo bia wo ti enanwumre ise emfa wo ne se de niema etoto ape emfa wo ni nipa dodo ya woto wani asi uso ewo adwuma mu emfa wo ni senkeka ne ntitwitwa ya yetwitwa wo ewo adwuma ya wo mu emfa wo ni adwuma keto na se bi adwuma no se de ne fede no esitie wo nipa anim ye ka cho said do not be dismayed, do not be discouraged and enwumre kakra na kita wo no se wo so mu ye no am wani abre na de kokoduro aye se adwuma no ewo abla wo mfede ye ka cho said monyam hye bi ewo wa nyankopon beto ne nhabo no ede agu adwuma no so ama se ne monyam no epie de ama wo ntini kakra na kita wo no se wo so mu yi a eba ba ya de kese ede ama na mom so wani anso yesi se wani anso wade keto a wo hwere wade kese etiketo na kita wo no yenso mu ye ne ama ye ni enje sa hampo na nyankopon de mabedo bi nso so de woni bi a wo ye nti se wanya bi na se wo ye na se bosome anase na wotwe ma utaku anase sempo a da wo nyankopon ase na mo wani mra adwuma no na ususo mu ye betimi aboa wablabo ama bibia nso atimi akoyefo so be ma me de ma no asi ase no okay omna samwa no foso be ma yenchia ya tifo ne ahwefo nyina ya senior college anase ya college omo friends so e Pizarro ne Wibo national ne ya ma me o bola wen na se tene ka chepa mafia ene de on otunchen Emilia ya church obi bia our free how yo ene your friend say oboshi original Nigeria ya church obi bia Wibo obaba for so be man futu sem na ode ba no na de be kan nyina ne say
adwuma bɔne nte sɛ krono yaka ne saa na woka sɛ wodidi amanfoɔ ka de a ɛne afiefie especially kumase ade wadwuma bi a ɔyɛ bi a wobɛgyae na deɛ tie nie ofoso on adwuma bi a yɛbɛka kyɛ nipa sɛ adwuma bi a susuɛ ho akɛsesɛm na ma adwuma bi kuta wo value adwuma no adwuma bi a mmeredi adanadane wɔ nipa ya brabɔ so wakasesɛm bi a woyɛ yɛ nti na adwuma pa na ekuta bibi nti ahwere wo san kɔsɔ foforo mu akasesɛm to fɛle ɛno ma nipa brabɔ te kɔfɔm obi ato askenki ɛde asi dan wamfɛre na no ne yɛkasa asɛm mu ɛsɛ obi awie school suapɔn nso ɔtɔn dɔko no abo n'ani ato baabi because of us ene sɛ wo so yɛ adwuma kɛseɛ kora na abɔtae sɛ wote bank ana wote adwuma kɛseɛ bia no a obi hyɛ baabi ekutia wo nyame ampata wa adwuma na ekuta no kora na wobɛgye mu ato ene de obi ekuta obi abia obi ampɛ de ekuta obi ampɛ ene challenge na ba wiase me person kam yɛ sɛ wi me person kam yɛ sɛ wa kɛsesɛm sɛ nya kɛsesɛm amfa nto baabi a voso de ekuta ne bɛhwere yɛn na yɛ musa sasa hwɛ wa o kwa hefa ene nipa bebre kami hunyanka batakachi ni nyina ya kesesem kwan ya start ya wo to ho the way nipa bia ye no akesesem ono a won koma enso no ma kese na nipa ba obehwe na chise ne wo nyini no wa mobra bia ewom sa brabo de ye tibi fan station obi a mobra nanso obi mistake a woyeye akesesem adwuma bi ekuta no wo susu se na akesesem no nye ne ho ne adwuma no tototo na se enne ekuyen so ba yekumase ha enne ekuyen ofoso obagye di se sabrante kwa afrikumase na odru nkan hu se wo yekumase ni ahwo ne ahwo prapra oba afri ha na odru nkan ya yesi we hu se we oye ose krom ni ba saa so na akwa yenkran mamu a obi so frɛ na odru ba bi asiwe de oye nkrani ba enoma obi nya dwuma ofoso akesesem entoma bi ebeba yie fie bia no ene ku akese entama na dwuma na ekuta no osusu se dwuma na yesomo o ma no because ono anko na expenses na wo check no ana wo bon eso cha na dwuma ntide bia no felling eno na dwuma no kohwere ana mistake bi ba dwuma ni mu a na watena se because of the way we say raising no no e de ba dwuma no besa akwa ebim tinani wo bobo kontan we da chi no na wa mo akokora na wa bo aberewa itide bia na sem o kai mi hu yanka ye besra kesesem se wa anya ho kesesem ofoso ye te onkrofo bi ye bo omudi ye nim se san krofo ne wo sika nanso ye reti wo mo fa ebi a Ghana ye ka sika fo wo Ghana ye onkrofo bi e reti wo mo nanso wo mo nkasai ahobrase wo behwe ne bia de wo sika no na dwuma ekuta no ye ka kire wa ho wi a wo besre nanso no ene ya reti no as a billionaire ti de pese catch obi ase drume bi a yemma ye ho na yemma so no ya kasesem no emra fom so wa ho ma so no e wo soro a ofoso adwuma bi ade ba ma obi a ofele se obeye ye besere ho ebi so ho so na nyankopon me kai bi ana mehwe sofu bi o catch obi se kokok jai wadwuma na ekoton ye friend say adwuma me se koton asking kana koton tofe wo say sofu me de ma koton tofe but onya shutie koye no ho so na boa no de pese ka nyina ne se ya dwuma ye kwaya ma obi sere no ye ne ahomaso ya kasesem bia ye nta dwuma ekuta ye no de kwaya ye fele ye suro sa obi sere yen ya mbra fom de ekuta no so mu ye na ne nyame de adom se wo ye sa na oba fom ofoso adwuma bia no oba ya oba fele nipa de ombeka o eno de wo fesi ayi upa made enchine nka se wo ton pan no ubohu ebe de na akwa koton pan no nanso bi nso a ahomaso bi e kosoro bi no okwa koton pan na akoye adwuma fofra wo fele yo nipa bebre o mabofo ma eyo mo nkasa because adwuma ni bi wo ho but the way o si reason ho e kosoro no foso okoye se adwuma na ofele ye ma ya brabo ene ye ne ye emra fom de se ba fom ne se adwuma ekuta no se so ne dumre bi ne se bibi nti eseye na akoso adwuma fofro mu a ofoso wan fele wakoso ayi wadwuma ofoso mi dashi okay na yan kan kire wiase nyina se krono wa hunu sa ya adwuma o krono ya adwuma kese pe kura obi
na yenche wa wadwenche so kura adwuma kese yeche wa na bu se wa na esua ye anase ya ba adwuma eho ene nyia no eho ene asem no eno ti wodofo ye ka chi obi bia se adwuma ekura wo no emfede wo ho wani nwu wo ho na sena no akatua bi efiri mu eba no eno na gye aduane esi table so ma anya bi ema oma eno yire eno ebeye fe sense wobetwen wo bi na wakosre ni sika na wamo wadapa enso adadie eno tiketua bi ekura wo bia no hwene ye na mrepa bi no yakopon bepagya wo na adwuma foforo sefata wo no watumi ede amount 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello Oforisuo beme ye anga sa wo fa se akisi ni se hwebe kwai ma mentia Jacob Albai Master J on na oda drinking water no se hwebe kwai Oforisuo se be mpani fo se sebe nipa wunya adwuma ya abonsan papa ma wunya adwuma ye na adwuma se me de mekase maburu no etan se maburu ni se kosia abai wa bi na se ye pe na ye kan ye ni ho ye twan so ya bo oba na intimeta na oba be hu se sa ye adwuma mpo ye fita ye adwuma mpo eye bia magazine ye adwuma mpo ye repela no ye hu sa kekesa ni adwane na ye tele oba no na enne so be hu sa kiss me ana so Oforisuo so sunsun na so oton a no mo sere no na ko Oforisuo na sunsun na oton no bobi so ko abose ko ton nsuo so ye dai e wo ho intimesere se de wuye bia no ma woni so na woni nko akisi me ni makrao okay hello so kuma ye nkwanza na migina okay odaba na na ana nyumre me bonito kaka me pese bi tagina anti akene obi anfa pen the book na on try to man yeti odi bia ye beka oda ye beka osolia ye beka ugalia ye beka tuye fie ye beka ndi sane mo ni na o na beka bia adin bia wo so juma wo ye nte ka se wu jai oboso be ma ko asoria ye du tin amsum do ujai tna bia na place mboso ndi anya bia Ogi ade bia be bia e baka bia adwuma wo ye no person aye ni ye na yakopɔ ofira wo okay hello okay ye okay ayere lele kawa ko mu be power sum oh for mo take your break na no fa se menya no fa se ane me oba ya ge se bibia be fa na mama man se mo phone na ba sa de sala na me pa so phone sa so no ye de kama pa mu so obachi obabi na let's go to the shop market yom na minchia ni hokani so cause wa hedi oba Nigeria de make na ni se na futu ade amai esombo ame wo se aduma bia wo ye bia ye waduma ni teni ye o panen sombo mfama emu na bonfia da ofa no kwase nse na mo bia obubu mowre o mebu mowre ibi ye mu na me ni wa bangi bi na me hwe sika akwade yi free banga aburo me dia so ni bi say kate baba na we ska wo ye for si an kaka mo ye kape no en wa be yi bi afia so odi ko se makwa akodo ti me be de hodi na ni kwa me se me contract Nigeria yi ka me be yi na be ha kwa di ogo so asia ni bosu mi fia so odi ko se makwa akodo a en e me mu adwuma bo fia to fa bo futu amode ma ye no ukuta adwuma emu na bo fia na bi so mu a me da sipi okay hello good evening Oforisuo ma joso katachie baby afrefre udin yeah Oforisuo bema we gwezeze mdodu obuase inkamprum okay gbenzeze yentio Oforisuo bema na opum ti sei kama migina me na so edobo adiase se okoso na obo ho ban ema yen edana sepa na
Mama ntia me mama Osei Aboagye ba ko pe ntosi makosa marketa omu sini pom kora mama ntia mama Osei Aboagye Oforisuo and topic ne mo de yi papa say we asi nipa wo ho a masa ejuma bia ye bia o wi asi ejuma ho Oforisuo ejuma eka unse Oforisuo banga ejuma na ejuma kese kwa na ye botai e center dia kese de kotena ho no eno ko skani mu se odi ade be si wuti se ukoton ebi ababa one day ko benya mfaso 100 cedis e se won debi abako benya mfaso 100 cedis e mate kura esen enti obi na o sumedina sa pay di ko check ko onye sa pay no so enti ejuma bi o wi asi yemu no ne baboae be ma oni nyame nyejuma okay hello Poultry. ye when you adwa free yentio strong free machine ho kakra ni nkomo wate Yo, mate. yentio Yo, system is Juma me, Madam Focachem, Juma in the future. Being there, Juman. Pensino, because you may maybe was a member of Bosnia. And I'm saying, a Juma will say in the future, no. And I said, I'll be published here one way. nana ya dia adwuma I'm a consultant. okay okay Yo, system is no okay hello Hello, Mauricio. majwa majo so bapa I'm to say. kama pa hello no okay ye Treno kakra na emunye ye yakọ enim oh hello good evening majo so katache baby afrefre udin Eva chama ka free kuma se bosole yentio FM Shadrack Juma se mo amokan me stati Juma Kenya se fo se Asantenia odane fulani Asantenia odane fulani Asantenia odane wa kasa wona ntwi ana obi de na ahweso nya me kasa me ntwi me ko blo ku di bo galamsi ena ko blo skaka kra me ba ya mbenyaye no afi me na mo me se mo na ni esle Asantenia odane fulani ene de Juma o enso ene ntwi ho amma tokra ja ntwi ho mi menda ubia o enso na ma na de klo no susu no chance ma ya vastenti na mo e shega ke konfo na ekon shega ke konfo na ekon enso bi ani mo Juma o yenti no e sole so ye ko enti no Juma o ye no so mi uti ni pa no uti mi nya Juma amen ka mo na mo nya nyame etiase Hello. baby afrefre udin Sasa ma kwasi to for me ka free fantastic. yentio akwasi Ada no Juma so ma kan no atama kuma so pa na. Me shwe Juma dada. Na 45 years. But me heard Juma na so some na ba na Juma no kopom. Ichi mata ko timi sa me shwe Juma foforo. okay Ichi Juma so mo kan ge. Ya mi shram ba kan so ne pa. no okay Hello. baby afrefre udin Good evening. majo so katache baby afrefre udin The first is John Manson Quanta. no okay Na Opalumba Shono. And I have maintenance for the video now to one maintain and can. Okay, and I can't have a mission to get over for the year.
Okay. Papa Nova, okay. We chill with you, okay. Yeah, Mama, don't my pa, Moody. I think there will be a some men of your bomb about it. They remember in Granoma, and also being come home with you really. When I fry a bread, with them, I say, and I have a then I'm going home. Okay, hello. Hello. Hello, good evening, brother. My Joso Bemena, baby, afraid. Pacho, I promise to say ni. Come pa. Anyimre me kasa free upper west, wa west. By your wa west, asungwe said enim. Ntoka kakra ewo kronum. Oh, still mpenifo nhwe na omo tu anamo bi na enye asungwe because ama ye ni ani je akora. Papa ye papa mi na eka ho a ne maame na sister na oka ho no ne ma omo nyina me tie omo nyina papa. Okay. Ya na me wo kuro bi sefi kuro bi ye pro bonsu kwanta. Okay. Ne ko do koko ho. Na koko na me ye ho adwuma no na me hwe a ya tianya ade a no ko abeboa me na me ko sua basket repeller eka ho. Onim amanfo di me no enya sanketoa na onim efiri busumensia ekobe nso ene nwatwemo otoa na we aba wo mebusia we ba otima me nchene kesi papa me no kese me baba akuma atima ya adwuma na ama me baba akwa wie nursing training aba ko ba be ko training college nti adwuma no ka wo ya entie nkofo yeah, me for boy. So I'm begging you, man. You must have 3. I'm going to me come on. I can't say we are Juma. Why Juma no offer. If you young, you're gonna or Yana used to be the start to burn with to town. Or be I'm good Andre Najuma now just here. Without a money Yami. Okay, hello. Hello. Baby, I'm free Dean. If I try a friend, I do bravo. Mammy and you. Yeah, can't do my one film. I do my dear. Who said what you must hear? Who the kind of say what you say? Bible say, and say, yeah, Juma, and you can say it. So what the show what you say? I mean, I see ye, Juma, that's also ye, Juma. Who is my first what you say? I mean, I can't. Namushra is in Yamaho. Who can say what's that here, Juma? China, kwa president. The Juma no bu the warrior na. And no, and a Juma ni ebebu. Into the warrior ni busa a Juma no. The Saudi busa Juma na. Ne, your friend do brabuni. Obe caste the boom a Juma no. A Juma no so ebumi. Oforisuo, Madam Wasi, Manuel. Okay, hello, last caller. Hello. Hello? 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 When you? Good evening. My Joso Mame. I saw some of I that's for India. Oba Yentio. If I saw a Juma to myself, a Juma to my okay. Me say a Juma thing. You know, you got turned up on. You're turned up on. And for first, women, so they will see the plan on the tongue. And so, I turned up on the years to cut at the book container. Echo far rubber of factory. At the tongue, and then I may have done how many are talkers here. I'm a year, you know, Mamma, the shaman man. And so, you have to obey and know why you should be, and he will be better, and let's see a best throw, and let's be the kid. Where so we and then so we yet. Never wabba book and she'll be you be at the tower as this. But I must be an family. No, so I had the idea of friend Enina Bessie, and not a young country will be what for 2 7 sending crying say. A Jumaka one way crawono. Or man for you know and you know. Or man for one, I'm our bum a year bro.
orofo na asema meka che wa ne se ema wabamu emu ewo kwan bi so na adwuma ketwa eno ene mpempi no ye de epekese abrantie bi wo jamase edua na se no otomo ewo table so sachet nketenkete ni bi no ukọ anim kakra ene store dai ene mu no egum entumani hye wunkunan se adwuma ketwa no kura wo no ketwa bi amanfo nwunu bu abamu no ebeduru baabi no na ayekese ye obi ka kira santeman obi ka kira santeman kire asanteman ye ko computer so adwadie emrasisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Heba ne Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Dani Heba Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agi atum ade tinama no dutu no oba mi tini kura so wa dutu ayo senior me dey ade adanke ba product ayama mi ti de bia me na no mu no chef danke ba product we dank extra we wonu ma wa hututu ni na ebeja senior na mi sisi ni nso e mi sisi o and there also no problem there senior what see dank okay so wonu dank okay okay sisi ya we ni na ebeja sa we dey nyame sha come on do ba the dank ba tonic wonu ma bi mi pa na se na mtumi ni bi na na mtumi ndan so mi ni ebi no no o chale me taibo pa sa no si ya dank fight okay na so sure koko ya bi betana me so ma me je me ho enje Jamani amuja nko na afi esefifi meto ntimi kura amfa meto ntenase na so mihia dank fight okay aboa me pa yini na from my team madam ho sine efifi ti asate timi boy ya Benre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara oni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu Freyen ewo 0244 017 556 and 0266 593330 FDA adjebedi nkratoi atu. Okay, when Sompa Asem Mpe Nipa no yetetetu ba for ye baboyen tabamu ye nam soro ye sai enam form and asem checheche ewo fia we ye menteme ho ase asem ho we ye menteme ho ase sa asem we ye be kan sisi no ye fra no menteme ho ase panipa memo akwaba bibia bokode e so na ade wasem beda yen mi patwan wa kosem ne sen ya wo si Asem Mpe Nipa ye ne betumi aboa wo mi patwan Michia Otiefu nyina. Say me de beto manim. Papa ya oti wono mu. Your friend no say. Friend apia. Okay. Me de me car koma na say wonye mame. Ti wo ye car no wiye no. Anye ye na wo yere baso. Be 5 days time me de car ne koy. Na me sade bre no no ka chem say
vice cover na da soro na ase nti mema ni sika na wonfa nkoto na me sika ma no nti afi meko bia no wo so wo yo papa adwuma meko bia wo yo papa adwuma nti edidimu a meko no no wo galamse ase ewuma no waba nti ne ebre bi twamu ana meko no ho no meko ye no wo ka kire me se onua boy baako atoti ni bi nti no o de ko magazine ho ne ma bi ni wontu otumi tank ne starter no ye de aboso nti no obefre na na no wakofa car ne de abrami na me se mate nti meko bia na otutumi sheda nti de one day meko no wo frɛ boy no e wo fon so na wakacha me se na naso odiska be sende wo mama o makwa akotutu saa ne ma na ye de aba na me se mate ti ase na ada ne ko so saa nti one day ana madam fu bi frɛ me kacha me se na wo car no apia tutu ho ne ma nyina ana me se da bi ontutu ho ne ma o se tank ne saa starter no otuma nana nti ma o papa e frɛ nana no wo manim e ma papa ne ka se ba bia car no ho ne ma wo bia nana hwɛ so wo de beba ana me se mate na me koye nti ewo mu a me sa kwa na otutu nje agu on mo se me ye me papa adwuma me se mate na menya abotra ma ne saa nti ebre bi twam no wakatre me frɛ ne phone se me pese me befa car ne kro no wo se o maame asase bi galamse apie so nti wo sere me wo kɔ hɔ no maba na wo ba obeye car na mam na se mate be 1.5 year na maintain nka nti wo mu na madam fu bi kai twam no wo se wo hu sa apia wo ana me kɔ no hɔ no me ka kye za apia car no me pese me befa car ne kro ana wakati mse osremi a obaba be wale nti mema ni nwie na owie a obeye ka na yede e de amam na mse mate nti awale no me kwa na ayefro ni bi na me pa dance ye nti emu me frɛ na wase minya abotre wo frɛ na mfa nti akire yi no obeka kire me se ka no man bi a opɛ na asɛm wo wo de ne battle man no na man ne kwa ho kire mu nti otu me head no edi si man ne car no so nti man ne ka se me ye ready a obeto aye de ama me nti wo frɛ man na man ne mfa na me se na se bi omi na madwapade ne ade ntutu ade na yesa wo ka kire me se kai wotutu hu ne ma nyina wanka nkire me ana me ka kire se omfa man ne number ma me nti me frɛ man na wo mfa na me ka kire se onim ba bi a man ne te ana wo se onim man ne fie na me ka kire se ne me pese me ne ko man ne ho no mo ana wo so wate nti no na ne ko na ye na ada ana me frɛ mine nti one day na mine fa na mka tenze ja me na me ka si apia adwuma mu wonum na otutu hu ne ma de ama ono but me frɛ wa wo mfa de wo ye no me chi apia o ka tem ze me chi apia enipa na da me beberi no nti ma mbe bo apia papa amane ye se sei na papa na ka kire me na papa ka kire me se me ni papa ni problem bia ne ban na me ni wo problem nti me ntakre ne ban na me nye me ne mfiri ne wona me se mate me sa de beto apia nanim eye na ada sa wo be ko no ye so ko galamse ase ebi kura be 1 year na 1.5 year na wonte ne nka ewuma no oba na akọ ho no ma na ye na ada ti 1.5 year nie ana me de ko to papa anim 24 December ana me de ko to papa anim se ka no pese me be fa ka ne firi ho no mo because car no so no o fafiri o sesi ya apia ne beba no obeka se na ho ne ma nyina wo honom na waba befa car akro nti me pese apia wo honom na ya ka ne beka na mafa me car akọ ana papa no so wate manim no papa ne frɛ apia wa amfa ana wo fla apia wife wa amfa nti wa apia wife nso so wa amfa no okay yakọ efa koya nim de sciatica expert ya 21st kene kodofo yenko na yenkotu asiatica yade na asiatica ne yetu ase de a na 21st kin kuto wona dia bibiduro ano odene ano nam ano hye ebetumi atu siatica yade na se na sa siatica no eso sisi oto ase usire mo na kokom akosi una asintrim yade yeye pa 21st kin mi ehu sa yade bi e friend siatica wose men kanchiro se enya siatica no kwa no tu ase o yade biada adokoro wo nipadua mu wode bibiduro so ebetu ase ama ho ato kama ewiase man nyina agina tumu a abasobode a ewiase ene bibimem ede manono odofo ano den papa laboratory ne scanning fidia wodo p 21st clinic will be 15 branches and wo Ghana member na mekacho biase kumase asantemem hade hwa overseas alpha road nchemo eho na obehu 21st clinic sa ene oboase eno so asantemem ya obehu 21st clinic o cancer contest called junction Accra Domi market nsunyane nkranza tachiman 21st clinic osinye mini 0540311311
0540311311 yakwan to seminar ye express group ya fankodano express group ababo ye papa efri say express group na me hu say yaji misika ye ho ahwan onti omudin ewom eno to say Canada UK Australia New Switzerland Germany na apeso kwa express group on fa wo enko medical ka che wiase say se opeso tukwan no ame akire kwa no anyesa me akwadju sika emfansi ya ebewo tikwa mo si form kama na ajefe ukosua dia express group saa na wala tuasa express group kone kosua dia na ho entiminto ko padwuma bi ye na wabusuafo so enya wo so emfa so koko ne ato ama wo kono emu obi kwaji scanning ni fabra express group na wo mo asa akwan so kumasi akratema islegon takrade sunyane tamale bibia no bohu express group ewo ho 0249000448 0249000448 yan kone express group omwe ewo saa kwa no so ye kotu koko ase pa dia orofo koko no edi amanfo nya koko no netuma kwabra ne be mamu emutumi dwodwo ne nyina ne se wuja anan emoja firimu ba amaman agina osisim wani so aye wusu wo posa udwade ahonam eyo hene orofo koko ne pama to no eye 3 ba center du papa bi odi abadwa so 3 ko capsules koko masa eno ene betumi ajewo sabre pa dia so wankoto se do bibia orofo na wo yo ho na de wo mu ne koko adro bi wo ho a se wonom a wanhwe ye untumi nkwa adwuma ne mpo akwantuo de wani mabotumi akọ kakra bi abas jama nyina me nayi amanfo be church wagu so emwa akura na 3 eco capsules no de onomu a etese de wotia bibia ntumi enya babia peso ko bia no obetumi akọ orofo edu papa na badwa so edu paso so na eton ho na edura eton ho tu koko ase pa 3 eco capsules coco master kulinaka ba dani heba misty heba Happy Dank ubenya biato 0546107107 0546107107 orofo abe heba clinic Dr. Sompa Dr. Sagro the sickle cells doctor ena mekanfo na media mam yade bai na de ko abe akache na so ya wuntuntu asem emfa emam enem san yade kura de wotenete hoing heart na no na sickle cells ye mamia be heti abe doctor sickle cells dru no ya manfo nwa pa wode kan wa na ne una ho ato ho aye oden no fibroid na awo na wunya bia yenko abe heba clinic na inkusu enche ye mame wode bibidro shon ene tu yade ase ene odi edini djuma tano so apatapa nu site ho ene abe heba clinic Dr. Sampa Dr. Sagro the sickle cell doctor ho ene wo orofo yemfa ma no na yenko nyekutu yade ase 0243345392 0243345392 and 0506460208 0506460208 yeko abi heba clinic na enyoma enkonkai emfa emayen papa enti enyoma no a watutuo no odika tu tank na de by microphone no me bacho ka no ankasa na engine cover kataso enti no ene leather SS wo menese o se odika tu de ene de ma obi okata mzo tu tank ne starter si ni nua boy ka na kire o se tu bi ma hwan o se man bi a ono pe na asem a ode ne bato no o se onu so tu de o tu head no ene ho ne ma no o ka no ene si ewi me bacho an se ya na net anase se moving car adwuma na mde koma no se engine na ascent tu wanhwe so anye no na akobase o charge ma me tua na ka wie yi o charge o say that time no say almost 27 million because o say ko gina so ye ma wo ye ka no wie ye no na me de ka ko 5 days time na wo yere efa ho na me de bre no no ka say me maniska ma nkoto vice cover ana me diska na ma no wa anye ka na fitu abefim ne no to mrade till the last time I call ne papa honom ne papa friend wa amfa ne ma o friend ne yere nso so ne yere na amfa na papa na ka kire me say ne yere ne de obehu ne kwa obefre no ana me se mate enti no me hwe papa na nimu saa 1.5 year ni papa na amfre me up to now say wo ka asem bi wo ka se wo onyo ka ma wade asem pot no ka kire wo me ka kire no a wose me mane mre kakra na atam se bi a mekọ no ho no mo no wose bi a me ye me papa adwuma ibi wo no mo a mekọ na bi otutu engine si wo no wose me ye engine no ibi wo no mo a mekọ no wose me ye me yere ho ade ma menwie ubekọ ye so ko galamsa ase otubi ko chema be 2 years no mai 1.5 year no mai se wo so obe ya mam ana wonye me din kra me wonka hwenjire me biem
me fan say 1.5 year me last year me call me de koto papa na anim o ma fie no o ye adwuma no ntinam nim say ye de ne a Christmas de obi atu bata a oba fie papa no so ma me ya rese ne banaba nti wo frɛ no na de bi si waka kire me hwɛ anim after now anka hwɛ anti udin de say ye frɛ me Corins e fa hin na o free buy pacho anomanye heya na tie ba zi ma kotena sufia na papa na adwuma no so wɛn anomanye ho a anomanye heya ba hono okay oyuasi wansansi eye dan ye behu de owe aberwa enkunuma eye asem kese papa sese apia fitani no menka no mechanic ye ne brofo no mechanic no ono so wa ha na de papa yi kan sayampa anuye e wa apia ho entesa asoso a anuye e wa apia ho montamu chuku mayene Dr. Patrick natural health entwetwe enkomo simadu so emra se yewi a apia e wo fia ha na odi anuye no e de abreye kama asem kase pa apia memo akwa bibia boko de woni mechanic no adwuma be ye fe we say bibia mfiri sura mebo wo be nyina che seri o sitie no bibia mfiri sura mebo se timu a ko yi nipa korokoro okay yakwa akwa ni Patrick natural health panipa no ewofia ha nana mema wakwa aba bro bibia boko de te see no udibre no wo so utumu odu wo ye doctor usaye nana enya sam ketwa kra enya sam ketwa ho aye fa nwumire so ho aye fa papa na se na amanfo busa na Dr. Patrick de okasama no wo he na mse eye den ya obeba Dr. Memo akwa babiem yenua ene wo bi ka kira santema wo bi kira santema da bia meka o se ama me ne wanse no yade o enipa benyaw pa di ho few ka ho nsem a na chese wa ye mre dampam yes sir Dr. Yinti wanwumre yo medasi yenua edi ka edasi da manyankopon so aba na otwe akwa probetra so Patrick natural health ye wo Ashton emrum kagiti a hono a bibia MTN for office kase de won na what so am kwan na jabunkum e kwan keto bi na epai kosoro no ana kan free MTN for office na ifiri baako mienu de toso miensa selfie no am na yewo bibia akire wadwuna number se na we screen ni so ana say what my friend number si na ye nin komo 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 number sinina ewo obetima frɛ bibi a kire wadwene fo opom de ho no ye be say WhatsApp odi bibi afa so a ye be ne kama ma okay ene ye yare baako ne aka ho asem ye kasa for yare frɛ no arthritis ye over 100 types of arthritis but two pen e common Africa rheumatoid arthritis and also arthritis A2 na say yare we no ubohu no baabi a sebio kase ne kase di ehia ade white bi chewo the cartridge and a cushion gregru no na gregru udankopon na head aye ne sa ana odi nsuo bi afa ni sutro ka afa ni tutumi kwa wonsa utumi koto utumi ese yi bibia kama sa bia ho o ha bi ba ho an to because we benya sa problem no na so no bi wo ho na o that problem na won hwe abeka say nipa no won adwuma because wo hwe wo no ba bia bo hu na poso kakra bi na apija ana se bo hu so ne na ase no na apija akra but ote ho kama ba wono a wote wo no onim de ekoso wo no mpenu ana ne nkase enum ana ne kotodwe enum anya asem ketwa we first akonya we so oko hospital doctor say when you rheumatoid arthritis and also arthritis eyetu untimi nkoto untimi ntrase untimi nyahwe unante ya ukotodwe gro ase kotodwe no ebeyi misro onyankopon de nkwache nia
Brad, na yɛhwɛ mom. Na yɛma onuro bi na yusu because enompe no edidi. Enyini. Enyanua ne papa di a eno atumi kono ho. What I say? Obi wo ho. Wonya accident. Emfie num ne fie duni. Afa na kasa na ka no ho. Ontimi nkoto, ontimi ntase. Obi wo wasi ne fie awie. Ne fie kwa no se kwa ontimi nko. Papa na maame. Onante kama by 6 months time. Enam se woti yaw e wo no mpenum nti no. No the load na yede egu one side. The ones afi de oba. Papa no onante kama no. Ana maame no onante kama no. Oba se bi o na nsisi ni wa ha. Na de to no wa ha wachia. Because otrasi anase wonante straight ya ho. Kase no cartridge no. Enam sa awie nti no. Enya asem ketewa. Woti yaw obo na chiri kase sei. Ye trase kimi. Ontimi trase obi okompa ye dade na ahyem. Badade ni hyem nyina achi no. Otaso tipens. Obi ho cartridge na we. Nti ontimi fa saa entimi trase kimi sei. Ese wodi load no egu one side. Mesrawo. Sadi we de biamba be kan ho asem. Enipa no bebre wo fi sisi am no kwase ya. Oda dem. Na no den. Okwa nkomo bi obaso no di bi onu bedi. Ba se wo sora trase. Ana wo sora nante no ontimi because pan no verse bi wa akiri e fa bi se kim asem eno ano no man ba kokwa de wo se me ba me sori me kwa no se ya bi se ti de me ke eno ano no doctor na mamu sa de na de ba arthritis no ohun se enipa wu nyini no ohun na cartridge no ewe cartridge na ewe nti wonya nuani bi a lot of calciums ewo mu a etimi di saade ne ba okay nti saade de ba ne de e fattest ne ye bebre but you over hundreds of arthritis no so dem di kaka but they common power han ene ye tu nti ye de obo hu se obo ha obo twa scan na gregre na hye ho na awe anahi nti bosa kase no ne kase no di ehia direct e ba sa menu a won tijai e ba to bobu ogu fom obo ha wanante na wanfa load no engu puma ne so wontimi nante hwe ma menkyerɛ ade eduro ho sire mi kaka yan monsieur ade aka wo France memu bese mu fi ha ben nan na obodudu anuaba no ewo mu nuaba na ye na se haban no aye botugu wa no omodudu na kwabrani gem tutu ntibu ko kompa no omotuma dua aya aye ti de kirade but ne aya obi anfa anya hwe monum he dua ba bisisi woni adade bisi wo aye botugu omodi aye nnuro a omosa beton maye enti aduro de bi wo ho menkyere wakiri asamo jan de da you ene mercy ni na sefo no wo so monya fractures omunya edenti na within a short time now say Dina Park so bobo adu papa good because it is kakase na akoto no ndiafo na se bi be yakokwasa e wo wie no wo beto na league na atwam e wo se mu odu papa no na betoka na bobo ball me atiyeka eye simple eti misraw obi bia wo tie me so ko hospital doctor say cartridge na we cushion na we unya accident emfie num na emfie duni afra kasa na kanu wo nante a show the load gu poma no so asana motimi anante ukuta poma wo chia untimi nkoto untimi ntrase untimi nware wachi ufie kwa nkwa untimi nkwa onyankopɔ de nkwa kyɛn a ɔtra ye ni ahia ye wo Ashtown emrum kajetia ho no a baby MTN for office kese no wo na wate so amekwa na jabunkum ekwan kito bi na pai kosoro wo no ana wo de bibia kyere wadwena ye numbers ni Chirgu na yen nkomo 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 number sinina o frame address kama medima no si no menia menkyere wa chiri kura
Isusano, you can obobo. Maybe I didn't know Buana and Simabu. It's for Comma Mata. Mata better habawi. No say, ye, Hano, a brewer ho. Would you done that you are Habano? I see. Or did it tell? What posa? And then, no, this is when two man can't tell the Bakodo say, Kodo, I have bound when you have bound when I'm tea. And I'm the type don't pay no a bonus. And my don't penny to me twice, ya. Who pay no the same the other day. Echo. Here a drawer. Obachire Nesana bu and an anana bu. 2-3 months time. Yabas and another penwa a buyano. Atwa. Nani Pako said in a park of Super Bowl. Here in Numpedi in Yini. Unakopon with the 2 minute beer have been. Timesro Bibia. Say that the Asha name. It actually was cheap. Ye cartridge, you know. And I see the full fresh ho. I would sell out to prince, you know. And I read one accident. In few numni, in few duni, after Casanacano, Unakopon the Enquachenia. Or China, ye juma. Sunday in Kwani Yama. If I turn up 7:30 near Ponium 5 o'clock. You will hold the Sunday in Yamba. Okay. You be actually a bit of number one who seen. A man made Robbie. I have for the PM capsule. That's it. Oforisuo. Yeah. What you have when my SSC now? Me I know. All them turn. Minim. PM capsules no. Yeah. A boy Juma. Adie bi wo ho. Adwuma bi wo ho. Bema. Se want man in here. Me say obakro yi nsu wo frigi mu. No no man na obu ofu. Se bema. Wo did wie na say atum di dia. Ah? Any my ben. You free. Almost the bia wanim ye. So. Na say doctor mu am see ni dia na jo edidi dia na okay. Oh, Oforisuo Samuel dey nkwan bi na. Ah okay. Dey say cover na kra. Me man dey and am man dey omunim dem pa kire. Okay. Oh. Who did we are? Be ma so say di ansa na wada. Emom. Nana no one say and this first no, did be amba make no. Ye no. And this other one so na say bio, o person no ba kusia na papa deb. A natural chemicals be any organic. Sir. Ofa adekopotre na ye won. Emma be man ntimi sorry. And advance no, emosisi and as blood ntimi flow frequent. Emma say who say ya de no. Emoja na mani pagya wo. Unim sa. Emoja na mani pagya. E ntini nko a. Disa akoma no tim pompi moja ni yie. Na ntini no mu da ho a. E go straight. Ba say mu na ho ya. Obo say ya na yesi. Ebi ko mpase bi ewo mu kura na adwo. Hwe. Ompa nim guase bi a na ompese se bi o. E de frampan, e de tikusua no. Be pem mu maso a. Enumre ya, me ha. Ko pharmacy. Herbal shop bi a. Uso pe PM capsules. Famienu anopa. Mienu enumre. Mienu anopa, mienu enumre. Ofa madon hwe ba akomra ansa no wada. Se wodi di kura wi a o. Wo de ma wana wamra. Nanum. Na so Oforisuo. So obetumi ada. Ke? Enkusi wo kira anopa no. Oba aku mienu miensa obekọ. So be ya na dwudwuma ka ho. Ahoɔden no wo ho. Enese bi o mana sɔre nkuma wo. Ahoɔden wo ho because ade no e disisie eni kotodwe eni nanku kokomu ena yɛ sa ade no. Sa ahoɔden ni ma wontumi. Enti we no anya beauty said there se bi o se de meka no. Aphrodisia na se de. Emma wontri no. Emuda ho. Moja ni tim pompe kama. Bema osisi ya wo ya. Ana oba osisi ya wo ya. Obetu akofa PV. And the PV ni ye man de. Bema obetu anum PV na kan ho. Ba bema de. So ye bema se de make no dia. Oso pe PM capsules. PM capsules. E mienu anopa. Mienu anumre. Mienu anopa, mienu anumre. Nemom wo nompenum yare bia se de make no dia. Eno de choba hospital ho. With the numbers in the tuda. Na sorry. 0243 42 34 71
0243 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 Ashtown room okay ya hono a bibia MTN for fiscal won na wate so am kwan na da bunkum e kwan keto bi na pa akosoro no one way no ufuru yeso a agrochemicals for no mototwa so ntinye susu de kura unhu ya kwan na so pe bibia muton agrochemicals na ubefiri me so na ka chire ne chane so ma mototwa so ntinye susu de e ho an ye wo bibia no a ofra numbers na ye bedo ofeso ne aye mi ko die na mi din chema nkasem funyina okay nkankan nkasem atrankunya okay yenyina yura ne anada so je bibio ohene won kwaso na mi de nchakase so ma yura utumfo santi mawura ishirawo enumre ishirawo bebre ono ma ba bi atra won kwaso piao yane Patrick natural health na etwetwen komo no orofo omo onum hayi said you will see actually no enye susude kra ko na ekotu yade ase if say yade etumi makwabrane kadem emanim guase eto no kakrede yakon ade akoyanim na ewiasensem no duba bia ontse dante biase na so no sena Sompa Asem Mpe Nipa no ode yasem bedan ya asundua adwua no na yepese yenom ti sena yebewurawura mnyadom asuko babia asem no eda no yede behye na enfri amfanto apia memo akwa ababiem bibia boko de oni fitani no mechanic no okay papa yasem a wokan anu yi ni sei medase ya hwe microphone nim mate medase ne akonya ode aman asem na wokan me fanse me bra no minni no sebi so ni mo bia on fa adwuma nya de family na kana oven no de bra fanse de amohu se de sitie me di engine hon komo na me engine ma no pass na da ba ni yusu car no to ko yusu car no fanse be 2 to 4 months ana car no she belling ana de car no buy that was 2016 to the car no buy bi soro en asiye ana ye balance man ye me fan where nkwa ne kai se me bra be to where ndi abana ye diegu kan mu ye ka ne si ye bono 2016 driver ni ayam ya se driver ni na kasa ba bi aka mepe driver ni twa kwa bre nam se ma be ma be bitna nti nyankopon ya adoma wori ono aba mefrew no ayere waba ma ten ka bi timia enkure dimagro ha adwene ka na sifa kwa ama fedie ase nyina fugira na me ko no so ye adwuma o polo ase armani polo ase timi ko no ho me ko no ni ho mo se watu ho me kra na minim ana me gene number o fitani ba ko ti me friend no opeke anse bra Collins nezi oi and also o na class you na wo yan impreku bi am say na da mi nte won kare kai bi si ho ya ye kan o ya asem say fa wa bra na yemfangu engine mo spa kai ma nte won tina ka o ye nko amodi gu engine mi engine wo ya nko na kai engine wo ya keke si ya so ma make nya say me nko na mi mu engine oil ka ni si ho from 2016 to 20 tata ma yeto abano me am frefre na obai to obai na say na we yom pe okotra achia se high tension ho baby na bibi hunu nan ana wo de chere ni ana me say o na ka baby ya say pia ka ya re akwa akosi ya twen wa ka akra me ya kasa yo oka head as baby pm engine si wa ti wa na pese me dane no se na o yere ni bibia ni ti me na me dane ni engine na me de enane ana me bi head ni yede eto wantimi am de
oil ne grease here dey e fa cylinder no ana me timi tan na anti wa na me amakotan engine no e wa na makotan no am dia dia kata so to ba am se do akọ baby aka no on se ne si am papa bu ofu nti wa baby apia ka am dia dey akọhye rosin ani susu an enam ase no e do so nti ka no me kro me bie head ne di no madam fu bi me na me ka kire ho ene wote won bisa no me bie na head no e da de me dia ma tra ma madam fu bi so wa ba se wa ready dia mama nyima ne yemfa car na ire tu car ko e ho kra na ba ka so aso to car ho ne ma kra ire na ya mpa se ututu nyowa no bi de ma afufuru bi koyo mo ka oh nyesa me tutu di ama se me ne se ya mpa se ututu afufu nyowa bi ma amanfo de koyo mo ka ti ana me se ho na me kiremu no oba na me ne se utie me ya mpa abrantie di asem atro so se ya mpa se ente saa wo se ututu de dika ututu water tank bi ene hwanhwa bi e de ma amanfo ena ekire so tutu big chama obie ena ekire kura wa so watu head de ama obie ena mebusa se enwoma mienu kwadu ode abo na yampa se ututu za anwoma no me na tie asoma no kan pani wo se de na ututu de ma obie no utu starter ana tank water tank eno no odi nka katem so odi asi wonu ni black car so yampa sa eno di ano yampa me anka sa o me dia si me black car so me fe ma o papa ba mu ma papa friend nana e o manim wa unu na apia yampa se utu sa anwoma na ma unu adi si ne car so me sinya me nua na me mituma na utuma hwan me kire se enipa me mituma no me oba me ka kire me ba o kai se eja me bo o kai se o ka no ne yi ano o kai se o ka kire me se o papa de car no e ko ye no starter no kra photo abam tu o ko ye 1.5 into mimi ntua o kai se o ka asem na kire me se me situ na car no ba na be ya me situ that time na me buy na no motutu no o se starter no papa de car no ko ye photo abam into mimi ntua pani me se me wanyi manu a me move you yampa se sa de na wo ka no ututu ye ana se ai ututu ma wo bi foforo me tu head ne tank ne di ma wo bi na de be biem head ne tank na me ka kire no no ke mami tie sorry enti utu ye o ka kire no o ka kire se utu me ne se utu ye no ka kire se me tu ade wa mani pasumasi na ya hobo amagye ama wo me ka kire no pani wo ka kire o minim ho hwe apia minimum hwe abra me pe okura na minya wo no Daniel ana me friend say mente won ka Daniel no so ye electrician timika tense me fla apia mfa call no ntimisire no won frɛ apia na me ne nkasa wonya ne conference call o ka za apia Daniel flower me no ka za conference call o kai me dakra ofre okay wadi ka aju ya tunu de wa mo wa mane ba watu akoma obi yenti o enti opani about 2021 na me yase o sade me ka kire we enti se ka enema na kura na se enye ready ani pa na me sanka no enti no so de opa ka ne yentwen kosi ba bia so we badu wese no na de ba bia ka no susu ane de e fa na no de e de ana so wo de me ntwen nyambo na me saka o be ba ana me se mate enti o ma na ofre me ana busa me se o me saka ana me se o me nsanya nka na emu matrezia ko huni pa de ni fie an bibia na emu se ka na kura so no na nya asem enti ga no o me so nkope ayi no travel na kasa no twika no enti wo ko ma nso enti oba no ana ono be de e be chirim sa kire no so ono kura ka na kopem amasi santas bo foro ono enti akodi apolice fo nsem enti ka men twen sa da se ne saka ka na ko tu engine no na ko ma de maton ama no ana okra bra Collins mbo ama na se bra Collins ka no ya ai me bi head koto so no se na ade esi enti no o se engine no o se ne saka ka na o ka no be ba na kan ya engine ma ade because me head na ade e da so ana me tank na ade esim enti no ba kra na like say head ne tank no e Collins dia ne dia tie say head ne tank na ye kan was be say we some once na me ye ka be ya bi ya as point ne kan no tie say no wo be ye engine ma no amaka no wine kama ma no ana say na woka some de me nim ade property nti ode me ba ade property an nti o so oje ne ka afiri ho emunyo ma tuturo no oje afiri ho me pa cho me de wono ta wono de ka be si ho no
bisanse tam ben no de kan be si ho a ono kasa asem we Collins ye ukɔhwɛ wo kaa no de na enimu na ansa na no unkurobo no uka sɛ o charge o ma utua ne ka nyina apia ya mpasa opani me pa cho bisanse sika sai na wode ma me aja uye india na aje sei data uka se sika sai ram de ma uye india na aje sei me obisa se me de woka Collins o man sei me man 27 million ya mpasa uka tire me tua o charge me almost 18 million uye na aka tire me se crankshaft na ewom na sei ntiji so okoto foforo okay kanu wo so ya me de call for me de call 5 dia wo kanu o be kai se o be kai so wagi sika bi afri no me pa cho de me ya me person say misramo mo ma driver ni mra Robert ni de be de no o yusu kanu de kanu bre me ana me na te kanu we kanu apia me pen misrawo me ba driver ni no sa kwaku na no otwi kanu otwi kaa no aka ne besi ho no mo na ye engine ya nya engine kura anwie no onya aka no okoye nti na onya me driver biem nti guy na me de kaa ne ma no foforo na me de ma no wo de kaa no kwa 5 days pepepe na wo yire fa so a me de baaye na se me ba se na nka yi na ase ya nka ba ka tem se me nto vice cover o ka se me ma 1.5 se vice cover o kai okay ya ka ho asem no ya se apia kaa no for 4 months 4 months na me de ko apia enne kra utie me pa cho utie me o be sama mani abrɛw so me ora me tie ofa so de wade ekoja wa chiman tie me ye pa me tie ofa wo de wade ekoja wa chiman waji wa chiman free ade be china anwoma ni wa abajo anwoma free wa ho me pa cho empo kra no me de baja pade abeja wo wanya kwan anya ho atutu asade ama obi ye meka na wo sa totom na de to David tie me enya se matutu ade etie se no wa ntua wo ka wa ma usika bia no ka tie me ka engine no nya se ya ye ena wa sa akodi aba se ye ni ma ye adwuma na ma wa wie ka ni si ho wo ira obede baba ami edi agumu no eno de wa amfa wo ye na ama eti wo na agya bejawo e wo se wo na abo ho ban empo se wuntumi nhwe so a ban frɛ no bisanse enwa na mo bai ena me asem sinese ni pe kan e wo se wo kan kure ye e wo eti ese ne starter ne tie me se ne starter ne tank ne head e wo ho eni ho me de ne tank ene ne head ene wo me ho starter ni ho ne starter ni me ho tie se car no ankasa no ugitum se wodi besi ho emuvu ane muvu wo se wodi besi ho ne muvu ane muvu ai se ka oye nko a wa ne kwa ne wo eti se ka oye nko a de a enwoma gbogbo so a o se timi maka ne muvu no ni nyina ebaji afiri ho ugituma na onyintum nyintum ofa ugituma na onyintum enti ode bae no no ade no wachiman bae anaso ode besi wadwuma mu me pa cha ode besi wo mema menese ode besi wadwuma mu no sekas bebre wo ho a wo agesi wo a wo ye nyesa yes enti eka oye nko a ware nko a pani ne chira koto oye no fa ngu ka nim na ka ne muvu omuna samo mawieu opani friends na nya Collins na de asem we bedi no a e wo kumasi kropom ha wan na de asem we bedi no papa no me fa ne se omuna samo amitio de wo mun nyane so ne kweka ede na o kan so a moto na minim se yenwa be me Collins ya wie nyi yi akire pana me be se kasa wate se yenwa be me baye ye wade bi a se onsem odi an ebum se Oforisuo ko asafo fitamu ana se eni fitabi emu a utimu ka bi esiwa e obidia sebe master na woje ka ni si wo no ko enne scraps ya abai ko ho kwan se wotwitwa by the moment odo se ka be si mu pe na ni wuraba Oforisuo yemfa nko ba bia nka se obi di ni sika bejaw na che ndi wadi am ya ko ba bia me abu abemda tiasem yo so obi di ni sika brew je to me ho na wo se nipa ne ka se 2 weeks oba baje wa meje na bia 1 year time na wadi sika no ba wo se wo ka se oba baje ni se nti madi am ya kodi asem mo edai wadi bemda ye mu abemda na edru me bia mo me mfa ne kranya adwuma ene wiase na e wo no bronsam na ewuru wiase
ba sa muni ma ye be ka ne kura kire mo ade a wo kan a wo kire mu wo person ya mo asem ye de out of the day obi de ne ka bro e wo mampa e bia nipa somasi ono so o che but meba wo de jai broni ade sei a egupum wona wo je ka ni si ho se ka no ba bia wo bia o shop no nipa ne de ba no ana si mini je ai evangelist asase meje o ka na si so yese wo bia wadwuma wo ana waje ka na si ho mo ye ka ne ba menye so se ye twen e moving car ebi obi be kasa ono so de car ne besi wo chen ye kasa asem we dia ene nka masters o mo fitam ne nka ma ye o kaka si egu ho no koma twetwa na so kura no obi wo ho a de ne car ni si ono na beba be kasa masa menya sika nye kwa kwoi wo say aka wo ye nko a college beto agum eto to yi ni guma car ne betu ya kwa na se kai ade anya wo de watimatu bi dia koma obi mo no de ye na dwuma anya wo de o ofo se wade bi ho anya wo de na de begya wa eni kwa so wi so ade no nka wo ba ye impanifo madama ka na ma yesi wo enka o ye asem nka wo kenka wasem wo de ba mi ba bia me gya no sa ade anya wo de ano ye obi de ne ka begya wo as a master no obi ka watimatu head se ho anwa de akoma obi foforo na nipa ko na no tu koma no head ne entom bi o mazia anya ono ngoto bi se opani ese I sabe I friends obi antoma we na de kai say enyo say yo woso agene ka head na utu koma na nka nya ka betu akoma obi ama de sinika so e de yadwuma it is only for no na say wa benefit ba wa better defend we defending hano apprentice say ko ba yo fa ne ka akọ oko du fie no de e kan ye binim it is do wi aye na na do fa no mi boni dua ma na wu masa wo be wu na so wu mi busa kwa wo be wu na so wu because one can't Joseph wouldn't so be untie opani wuni wan wia but on ma ho kwan e na utuko ma obi okay waba se se oso oba be fa na de head no se se awan yima no awan ofoso man fansia the delicious uncle ofoso be ma ba de yankopon nshira na onshira obi a wotie o man Ghana na la catch me ni abe ma se owoyere na o ma onfa asumdi nante onya ahode ntimi nhwe ne ma nkomo a wodi na emetan anwumire baba amefele ne ndia kan sem obetete na Sompa abrabo wo bo a Bible say love your neighbor as yourself asema ati hedi enne papa ne yefitani na wo ye obi ado ka akoma na kamere okoko adetia ne sedi uyi nsema no wa akwanka be papa ne sum because asem na time nipa ne do wajiwudi wakusua adwuma unye busuani ba wodo se utimi ye adwuma na odi ade abrew ode ba wakabo watua ode kwa wahunu ne sedi ope na ode ababiem ode ba wo se wo ya ama no wo ya ama ne ko hin firi hin ko si hin se obi de foforo de ka aba na wo se Miriam do se nipa no chen wo ka foforo no so abanti no mi yi ono ne ma de ama wi wonko ye adwuma nyeye na ono de oba ye ne de wantima yi obi de amfa ama na nko ye adwuma na ono de etimi ka ho asam no nya de miano komo na wudie no enya de miano ne wiase no krobi toaso etomre bia yesusu nyi yahuni na ade bi wa yen accept ne enko yanim ubegye di senti abrante de kai ba na emuti sei ene kai wokofa wontimi fanya hwe fan head ne kura bezisi so ka no wontimi fanya hwe wa ubedi adanje so ye fitani sa amene kai woton ananko anya kura na tan kura bia ne 300 million bi de ngobenya ene se de esisuwe unim zo so wokoton a obi ton 50 million kura na di bakro na ne fiefo ye no mbe so muku no na mo bia na kohye ndi ekobasi ye kan nyina ma asumdua bakra wo de hawa betu nanim di na ade ame expect adame na me hostu ame fra wi na me expect se nka wo ba no wo badwe no se ade ne de ba bi ekodu bi entwa ye panyiri bi kan ke ma so ye kan ya muni ano megitum ma anya ne ye me se omo am kakra me pen head ne ma nanka ye hunu ko fa so we kuro benya bibi kakra wo ye nipa ne ye ne nakoka ba ne ye busa nya se ayo se ye nsem hunu ne o ka no me de ma ye wie onna amfa oye ama onna amfa we ama na akoye nsem kakra ka de amo abrabo ekina police me kan se de wo kan no echina odi godu na nanu moni mo mmeka ne se de wo ka no wode brel ane uji ni sika ane e wono wo nkomo ya wie ne ebe eche ne cha wo cha ya ne ade e ba ya wa chei ena na nka ne yi ni head nyina butu so bibia wo na wo yire no mfa ma na esi wo na ayese ya unifo
Medium ye fa why begum to go one farmer as one as is off and as I'm watch mine. Said you use word in be go ye. But they say on unya oil no na he head in this and in one fa. And they never to me the way in our tansabo. They told me the biasum dear dawa. Yam premiasum dear no. What the ban on the other Timoye, or the baby you can as a charm media my arm one more about me to be a gra. Can no man so train wa here. Gabia was a maiden. Me mebus and watching say, what you went to men do. Okoye na 5 days ye nim ni akwaye ka no ndi po ba bitina wasam betima ye de na watima ji we nyina ezu wo agya ho ye adwuma buza sese unuan wo ye obra panyini bi e na wo yere wo ma e na adwuma na wo ani a ndi 1.5 years 3-4 years no kede na ade ye unuan na anum fro so di moto so e adwuma na de wonam wo ko bre nyanya wo nko ahudi wo ka be di abeti ada but wo dwene wo yira dwene wo ma ho wo wi adwene ko se ni amje ne gazi wa ena me ko pa adwuma ye di na wo befam. This any parole share na ye kagasa dem and buto ne yam because na nia ya ne ya na sa be gina se twene ma dawe me adia me ntimi kura ne ya wo ye na nwure no wa we kwagu me fellow ba me donya me kama tumpa boabo me pesa life no kro nipa me uze nipa de ne nu ye koya na me kra yawo Corinthians 3:20 di asem be no ka cho Wasi adwuma bi a wo ye firi ukram sa wo ye so de ama awurade na onya manipa efiri sa awurade nsam na onya apediade sa akatua Kristo Yesu na wo som no ubetuma ya ade si anante wi ase ba do anwe ya ba bia wuchi sa wo pa adwuma ye nya wo sa gaska uso ma na ahye wo ntia ase ono me wo ba nya me kura be maka ma atua wo so ka go am obi bire nti wo ba bi se yanka tena se kura ne panni bi nyino ade se na asi obet ka to se wo we de onya ade ye nko Kaba ya shia dem brama anya de se me bo branko bia me pememfa o ma me mere kakra we ye be ni se ni ene na kasa we nipa ni akon akoyanim wo so asa betena ese atwe dawre ofosu ma to aso man okay abufuo no ya ba efri se abranti apia no ade na oyeye no judgment no beba ano be ye sese wan hwe yi kura ne nsem abeteno wasum no ano be den ya kone ne semester back clinic nkwatwetwe nkomo du so mrasisi doctor memo akwa aba ye mo fosu panipa bibia boko de onyankopon adom bibia boko semester die metimu dia ya na mama me homre so kakra firi se adansi die ne omanfo nsem wo mukafam ho no akono sa nansi akra no free screen ya mu ye yesi no amanfo bi bom aba so dia dance asem keto akra reflex no so ye adwuma nya asem keto na anim di kasem bi esi o ende ya minya kobi opanyin kese pa bako sa Tecus Industries o mo Ashanti region hai panyin bako ano da no nyame obubu ye okay na shase so obaye ho na kakra mu enne benel kasa wo so ahye adwuma se mani je ya da bia oba na sun ni ade because hwe panyin pa na sa bia makom no minim say nwumre o hwe me odo ahya no o hwe okay ahya da bia ka so kwa ya tifosu ma me okay o frame bia o ka na many design the whole day we say wow because be shed bretia bio kwa nyankopon afa so aboa ama watima shed adwuma se no na to say ai yamia ya de nuna no hye nuna no na nya se ketu a on se ya na kan ya fisiwe ni reflex na onamu na nyankopon ya dom sa no doctor na se sa reflex no onam keke na mu miemia onamu on se na o pam no nsem onamu ho no beka say wo electrical impulses a connect with nipadua kwa no akwa bia de onamu no nsem ho enti ba bia ho betechima no eho ne ye ho adwuma se ye obrebuo mu a kanka no omo a omtanya brebuo mu how bi ti say hepatitis B no ne ade no unse ye be ma onro all right but e wo say ye bibi ma brebo ni timi nya ahoden na ntu de do ne ka ho a na isa ye enten nti dwuma semense ba clinic ye di wo ho party trupa no reflex no aboa mankofo ho to mo ntem emfa ho ne akwa ba bi ye ya ni nyina ye do be fa reflex no ugu okra no anya enam nsan ya de bi da bia e kan wasem gonorrhea syphilis chlamydia genital wart no ne ade no ni nyina ye sa reflex no ma se de be ya akwa akro na enya problem no ebenya ahoden na afa enupa na wo ye ho na enubra na enua hini no ne ade bia ma tubo nsesisi a no asore agina no okọ ti ne ye kan biom asisu biom se wanya wo how kese bi pa bi ti se stroke wabubu
sebi won sa untimi maso onan untimi nante why bed reading crowd dam paso a untimi nsore nya hwe uti hwiche mu baabi a wo se wo ba na onyankopon fa yeso bo ye Semens Herbal Clinic aye wo kumase asokore mampon ye ne asokore mampon rural bank no edi nhwani mu de nyankopon nam yeso ye kese pa no na maka no physio no ene reflexology no ena therapeutic massage na sa massage we ne papa bi ba onu na onu de no se ura o na me hu TV so am de ba ye no na tese o hu me nani agea na o se ne nsa ne ye ne ya pa nti me busa nse nti o ye reflex no ene massage ni we ne se no hu o se o hu se pains na aba form at once o nya se o koy me jira ho anwumre ya me jira me ya no no aba e oso na ya me hu TV so na me hu mani age pa de o kan no nti na me di akira mba ba de ma be hu a ha de me gidi se yesi nyambo akira me nsa ambra nti me san aba hwe entna ho because I yare we no no e ya de a e wo se ye de nsa kan se e yaw bi ana pains bi na wo ba bi a e wo se ye de nsa kan san de otu anamo na ba nyankopon nam Semens so ene ye doctor our friend Dr. White on e dis edman no ene kro bu sam wo se na ti da beno fusu be na so be ba she bag ni say nations uncle aba wa ma no de wa ma Dr. White okay on de say all sana no de buy na o de end bra so de bia kan say so na bag no be so be shim na ene me crime say me koye e bi therapy bi wo ho e wo physio honum na me kon ha say we buy aro say bra so hunam yo ya because so say adwuma ya akwantu bebre o so hunam yo ya bra na beda mpa no so na de hwesoro sa hwesile ne sa me o ha meti se machi no aso me kon o yije ne bibi se me hu se machi nyina ato me kon e no ye bet eto machi no ka kire me se unse obi o ha waso ne ma sa ma de na GS ni mu enti ne spinal cord no a twist a checha sa o ye o sa de ne pe na tenetene no I don't know o ye tese me honam na ya na no tibia abe na em ngon se ani okwa ka ho asem se wa kasa de wa fam ni enti ye ka tro bia se entra ho abra wo koja obim tumrika bra Semens Herbal Clinic so ye na onyankopon fa ye so mu afen so ye hwe ayi baako ye hu se ni papi ba awo hu se ma ye din de amom ye nua ma no me kan kire mo enye nipa baako na enwo da bia ya ye kasa asem we se awo mape ne de ahye ma no se ma no na enwo se emum oba bia obeware bia wo ware ya busumi nsia na se hwe ma ya ye kasa infertility primary infertility obu on so a awo ne wadi kan nya bi but ubon se emu atwe pa eno so ye secondary infertility ene ebi on ma ye be check no unhye dan hu ade bia wo gina so se eno na asi na wo ho kwan sa ne ma we nyina no se ba wo de ba Semens Herbal Clinic Semens for say ye be test ye lab test ahodo ye be twa scan ahodo nyina ne ye hunu sa ne ma no afei enupa na e wo ho no ne ya sha se eno edo ato nduro so afei ene ma ye therapist ahodo ni nyina e do be fam obi wa oba bi wa sabi ne menses ankasa e ma e sizi kra na so hwe ne mfie na wonyini nru ba bia obi so ha sabi menses no ba but e ba irregular ene ba bosumi we ba bia na mienu bo se be na ba na miensa e irregular sa ne ma ni nyina so wo mbia Semens bra ne yenhwe ma because betimasi wa wo ho kwan afen so obi wa sabi na wo de na ankasa ho na ho ahyehye nsuo onya PCOS ovarian cyst no polycystic ovarian cyst se no na wo ha Semens si ye twa scan ne ehun ko ade no ano wo ane de ne myomas ana say your friends a fibroid ni nyina Semens ne wo so de ba afa wo ye no to nchen a bema bi so a sabi owo ejaculation problem sabi ne bema no krantimi nsori nyina so so tisa enya de abetima wo obi wo ha wanya prostate ena o se wanu no munra nti onim se pains ne call from kakra na eno ano no nanso da bi odun so abose mu apai mienu oti honom ho se we me de me wontafo me pacha wo si wa wo ho kwan prostate ne ba anase junso mu how bebre na ebi a wanya UTI bi no wanya eno so betimasi a wo no kwan afa wu ya no to nchen a obi wo ha o se me dem ye bema mu mitimi ne oba da me ye dache obekọ all right but ubonse ne hunsuo na ebeba no
was say sperms na ewo semen no say ye count to anase ye hwe pa na bia bon say ne de na below 39 million say below 39 million wo a enye yie say ye sa o sperms no atrema say ya e was ye nya 39 million sperms ye sa semen sa na obi a 39 million wo de na nuru nya de a wo be nti eno na ya say oligospermia e say we nya low sperm count obu on so a ne de no be ba all right but sperms na nkasa nsuo no be ba but sperms na eno na ekwa akosua kosua ma awo na timi aba no nil sperm bi anim sperm ba kokura anim ti aye nsuo nko a saa nipa no so yesi ozospermia owo a enye yie enti wo be ka se wo me ne me yire sia sperms ba all right bi ba all right but ye be wa kohwe de be ko fa fidie no na ye kwamwa no wo fom me pa to tumni kabra semens ba clinic na semens mu a ya catch yourself see assignments entafo awo na yede ma na ni nyina so ye wunua ne diem ho na ye kwa akohwe ye try particular nuane bi a wudi a be boa mu atimi awo ntafo okay enti ntena ho tumni kan fa nyina bra fa gonorrhea sa nyema ni nyina e ba semens a Yakopon na we so be boa je number no na frɛ yen 0240 0240 61 61 60 60 61 0240 0240 61 61 60 60 61 61 afi 0530 0530 123 123 996 996 0530 0530 123 123 996 996 me pato so there malaria typhoid ulcer san yarwa we semens ensan kofie afei obi de pressure and diabetes uba semens nko na betima abo a kire wonuane de ma wonu papa ebe kofom a ensan masoro biem because san na nyina so timi si wa wo ho kwan etimi hawani etimi hawo minim na wo kwan minim sa na de akoshe koko me pa ocho uba semens a ye na etimi ye nhwehwemu hu sa na ma wo nyina ne ama ho nro na ho ato ofoso ye sorry so kra no edura Onyankopon nam semens so de aba abonten ai friend semens vital herbal mixture capsules se do no na mra na de akan no ha wo person ye bema na ugina ona so na ye ma mo piafo se bema na ekọ na me pa cho tumika kota eduro ni ya gan na me pa wo ye bema sabi o yira danu se unua ba da bia o down chance a hwe nkoso hwe unim se afofi dai friends say nkremofo dai holidays ye bai bema bia nkofie o pon adwuma efiada no wan kofie because kofie eja da fie because say holiday dia ye nyina ye ofie dia na ade be yi hu anu biem but o hwe ne ho a na ho den no eni ho na o se adwuma asoma no da bi adwuma asoma ba bia mpacho ba bia akose no also ba fie because edura ba semens vital herbal mixture capsules edura ebe boa amotima gina wona so sa wo ye bema na se de bi o bema no imu omre oni obehia ma no ansa ehiem sa na adwojo obi wa twetwema me sa je sa de eche na fomfu okoba ebeto na still na enye den tumika to eduro ni bi obi nso ye oba hwe ye kan o ti se kan na so ene se memedru e de nkan o ye oba se bi da bia wase awo wese oba kro na tinka de atinka uni bi o mfiti ko se de na meka no ene mensisi so irregular menstruation na wo me pa cha tumika koto edro ni bi se de be ya wo menses ni be ye na awo no so betimi aba afen so wo ye nto nten a usisi ene ye o ya ho de me kan ma ka cha se ntia to da ho ene se usisi no se eyanyarewa ahodo gonorrhea nom chlamydia nom na de usisi ade na ba enye se bi accident bi ni wanya ama odompe bi mu abu ana wadwuma bi a wo ye no ena ebi entenase adwuma enyina ho adwuma wo kukuru so a wo fa ha enti ama usisi ne yo ya mpa cha otumika to aduro ni bi wo to a na wa frɛ ye number no na ya ma dosage every say bema wa emre won pem bema okosina ni sesi anu ajem sa 3 seconds ne hwan fo no a wo pese okoche no ni nyina frɛ ya ye bema dosage no na emom ya behwe say bia o prostate ni soro o sugar ni soro nya infection bia obu na wato form kra o bema na intimi nsore kra ya bema onufu fro de aka ho na wanom na say bibia agina so kama na so watima abo adwuma afi so uja onan na moja wo mu a ni nyina akoto aduro ni bi na bibia ba kama 0240 61 61 60 60 61 61 0240 61 61 60 61 afi 0530 0530 123 996 996 0530 0530 123
123 123 996 996 Oforisuo bi ana obi pebia tu e dey akogu ni store obe free Vodafone line no 0205 57 35 55 0205 57 35 na damase ye be fa sa kwanya su na ye papa no ye afi ne aba enti ye papa no nyina potential fo ni nyina ye we show bia Oforisuo ka ho obia memo mo ha nyina obia ka ho afi so na ye janom kremofo muslimifo nso barka de sala ye nim se sala na ye wom enti na ne me dress wo mo no aha sa pepe ni om nyina na edi okay ye ne smile seba clinic na etwetwe nkomo asokoma pon eno mo wo odofo yenkoni nkutue yade ase na ye kan fidie clinic wo fidie pa utimi enyi smile seba clinic enfrim doctor ye de ya na otwe se ne eden ya ye behia abrewatia Oforisuo be ma medicine in fact me nua ya wa ba betre friends mechanic apia won ko na won ko hu panyi bi na won ka abasem bi wu na som onko hu panyi bi no onwe sa abasem bi wu na som na ontimi ensa emra na twema mentwi patapa na wode ekeka nsem ha se no no enya ade ebebo no Oforisuo be ma kwan bi so no obeka sa brantie na bia waja ne care si ho so many years but ade na wutu no wo ho no ena bia mususika na woje ya wo se wo be ya ade no enka me hu ye bia ade no wantimi anya kolampa ji usika ba sim said the wa wo sika sanasa wonje abrantie ni sika kolampo da enti se me wo na wo de wo fie o se wo na wo de wadwumam na se ka na ba besi wonti wo de wo asase ne da ho nti no o me pake ne ka no wo hotem bi opebia no wo me fa wo abla no so oba besi wachi e wo abla wo so so ahwem se wo kwa akoye adwuma Oforisuo be ma yen kan twa ne se ona ne na no onko be yanko onko na chi no sa mrebiem na bible ne ka sembo hwe mebusem proverbs wo ti dunum na nchemu ba ko ne ka so se kasa boko wen ya na makoma to ya but wo ya wadwe se wo de kasa jejeje ya afi wo hanya na se wo sanka abufuo mu de wo ya sa wo hye ye rapi ahoro badodo because ade no Collins ahoro ba because what they are so many years ada wo buy office so say kan na gampa o eye na 2010 o se seka na gina so pass so eye den o se den ka kama yes e bia yi na ka kama ne ka yi na no na yi ye be kana mo ntoma se no me bra no yes e bia masisi no ana bia me mayensa me ka chere se bra ka asem si ahun ya na de firi me nsisi no me nya no hwe nya sara me metio aye aberotia me metio me bre no Oforisuo ebra ne ko enti e ka kire ye nua be me se mechanic ne se wo bi de adwuma ba na se wonya wo fitam ho ana se wo shop ho no ho nya ba bia nkofo betimi abekora mu ka se esi wo so many years wo hwe yes ya wo de abaya asase nti wona wo nje mfa nya adwuma foforo ana e kwa bi so kura na ma wo boka because obi de ka ba hifa na abepake na abaya adwuma ne de ama no enti yen kan cha ne se na asem na wo de na enye de enti wo be pache obi a won ka asem pe ne pache oni bi ma no na command yam na ka se do si di ba ye se na ye kama wo se na ye kama wo se na sen yo wo de compare na edie ya ye wa ye kama na se enye kama bi okay ya kwa nim omono ya bre no nti sa bre no apia se obeti ase a ye ka kire kumase mechanic nyina wo mo mazi nyina se omono be di kakra na yatumi atoa so Padaroma. Na ya ka kire kumase mechanic fo nyina se so obi di adwuma brew na ye beyond repairs ya manipa kronfa na ade enko enti ne wo tomi ka ho o mefa na ade enko asem bi ni adanse ya ye twa bi ya adanse ye sesi ya wo apia wo kasa ye mu kire se wa ya adwuma ni nyina wie aka oil eno tisia to yi ma na anwumire a obetumi atuka na sie nya oyi ni ye sie ya obetumi amuvu ka na eno tinkoda no enwuma bi enwo ho watu ama afoforo bi dia koye adwuma etiesia no apart from the utufi ka na ho no se ya kofa mechanic foforo no mokwa akoye inspection ka na ho de ya tu bia ya wo na atu ye efiri se wagi bia tum no kura sam ya to sabe wa fidie we so se osu watu head ye na tank bi watu
starter so they also know na 2 year fine ya gitum enyo na 2 year name mom said ya what to be nko ade ye kona se nyoma bi atutu Africa no a eye wo ebi e waji obi adwuma onim se untumi nye waja ho atu kwan eti utu kwan ka ten se owure bra be fa oka akọ on search dia ye boom enti abrante Collins so de wasema beda me wotema se kamakoma to yem minim kasa bi akọ kan se de Panama be se kan se kaka asem de bi na kenka bi mu awo na so de also de be patapa asem de a yenim kwaye be fa so na wo ka no ono so oye nko a ne kasa nyina ye recorded wose oye nko a tuade oye ni gumu a ye beto oye na ma no ofa muvu ka no me hwe eye tie eti ko akoma to ye moate ye wasan checheche ba ko eda ho ye computer so adwadie emra sisia 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem woje ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me who watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afeina me beko. Me nkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den go fosi ka dwane ne wanya otwe di musa no. Oh, Express Group adarmenti according to IF4. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and se visit in so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesuwedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yazidazidru in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimiziana na no what she doing son. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obo godu nyina na mabe from free in a computer sim. Why you burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml core. Awu no no wenchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Into waso na we from the bottle. Ana yi sachet core na fa posoto ano. Burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, Berman's you. Nomno nyansem enton ma obi a wonya mfie dunwotwe ana oba a wafa afro. Saa adwadie nkratoi FD ahwem agye atum se eye. To Fue Liberty Conference June edition. A draw of BMO where singles and unmarried conference. Or mine ya wadu watch. Onyamia koa and the April or the 2 man or fair food for talk. At this year now, any Ghana ni we are singing now. Say June edition. A bebaso na wait ye. Then you ask them free. Most we may take a tribune. Ni what you know. Genesis chapter 2 verse 24. Or say I shall marry Miss Sumewai and who do to see yet. And you do something. Minute to sweat you 29th June. Maybe with the Kumasi Jubilee Park. I'm no panel. Bring a mimina.
action swapan twa wo tru nyankro dwumadie yi atwomtofo a ebetutum Dickon Samiba Mama Esther resident worship minister Kwame Chetu wonum na betutum awka kwaso me pacho kan ho kwaje ku na kwaje wo yire na onyankro chiri ampon property brempa obu adupon komu ye frano ana franeku aseku sekirem wo beties afani boy ni so ama ho fadie aye nyamema edia oh glory hallelujah okay ya ko akoyanim ene asem checheche bia da ya proso no ma men kan kire wiasema nyina se so wani nya den opada asem wa ye be kan sesi ya so wani nya den na oni suo benwa opada ebeboa yanko Sompa 93.1 Sompa TV Ghana Facebook no asem ya be kan subscribe share amofoforo hwebi na ontie bi emfamfiri ho abogafo ade no YouTube ano dene YouTube no Sompa TV asem kese se wo hwe kasa kura no amafuti ase no a abrahwo no ya nenemu asem wi no asefem abrahwo na so sie Sompa Asem Mpe Nipa ye boa foforo nti no asem wi ano den panipa memo akwaba branimu yeah empom to say it's adumo na so kama ya fra wo say fra kan bo simo o te fan abokata no so abu akwata no so pachale wa asem ne say ya wo dia beda yen say yenko moa ma asem ne say February 15 ho mo ba bi yedma na mfon bele ne mpeke ti me peke na say o me say ka bo me ba akosi na o mo de ne kokofo na chichimemla na msuko ta adibia me bia me jato ho ana me di mi ga kufi ko kwa ma nyanya me di nsu mu na pa na ko du kwa na amfa doctor bi frame say Samuel papa ni me sa ani so ni kokofo na chi nti me ba no msu kura me nam kom kura me re me ba tim ko du ye kura no ma ba ni na re ato na doctor bi ka say na ni kura re na ni ba kura ni nam so oh aha na mtisum na mkina kura nyeye na mtituma na omusa kura me an jaye oside na ni ba kunnim nti ya anapana me wo ha anapana ana mbesane ayino to mbesane banyu na mehwe na se aha no ani nyina namni nyina wo mni na afi baka dompe na nani we no sakata aha me san susum so ya no okay enkosi ba bia na no my titututo no na mo ha na pana Friday na pana si yawada ti Friday na pana mo se be eat mo no se do bani ka wona na ba ho ka wona na your friend say kusi apia na driver so your friend say driver ni dini de no de oh omna someone here me enwi adwuma yenuru babia na bemma wususa kana che twana menton ma adi mfiri wate babia keka kono aya asem no ya yetro mantonyo ma na mfiri wa hwe a na mentumi ankasa because babia ye dro no omna samwa fa camera ne to ne so omna samwa osu bemesu na wodofo mi yi akoda no de ne kyere mu a medical ka cho so wani nya den opa da omono wanhwe ya yentumi nwie ora fo yempa mizo ni bi fa yenum ni 5G meza no aponto ni abadintuo no Courteous Marketing Agency omono di mizu ni 5G meza aba ora fo manager Daniel ewo 21st clinic ahwa overseas ubenya ne doso puato na dia kodi udwuma ba bia mpampi ya tabobo se mizu ewo no ora fo monko hoi na moko a mubenya bi ato bikan supermarket abawa sister se wa no manyi post office saa na mama Esther ono so abu akwa
Atcom Royal Ventures Baptist University yakwa ibenya mizu 5G mezani bi ato na Sachi Enterprise ewa for Binchi one VIP car park no any di hwanimu 0246270221 0246270221 Kwaku Company Limited ewo Poe Mantamu Eastern Region or for Yankoway KF Kiju Enterprise or Pamangwa Brosenu Newswame Uram Akono benya biato kama pa obo heba and medical research center yanko ni kutu yade ase yade ben wobo ontuntu ase emfama wo de heba betesaba sisi yade etu ase enem san yade bia etu ase preka se pada wudwaso wo for preka no anemia mojawe dropa immune booster dropa yanko pebi ebebo epa ado ato adumanu one so for me dokro no enedi ehwe ni 0257472506 0257472506 na yanko Liberty Conference na duro bi modofo say yesi ebe wade nko ade a na wade adane nkonwa da yeso bosome afe mfie mienu mfie nsia be ma mfre oda be ma onfa ho kan oba da wokokora na yagya wa odofo Liberty Conference be mo wade o eno ma hene yedubu ache se da memene de di animu ya ayo no panu nsia kosi mama se brefie so onya wade a odofo Jubilee Park okura memisi mfiri ho na dwumade nyina ekoso ewo Jubilee Park o ma hne yedubu ache awiye brain de nyamede adom no o se ono so de bema na de wo hwehwe afiri awade mu no wo so wanya bi mama Esther de enwomto eba sa na deken sameba de enwomto eba Minister Kwame Chidu yenya na chiri kura enwomto na Nyankopon abofo pe na kropo twedi ampono akasa enwomto eye ne dey pa come and be blessed na wo so ubenya ba no bi bema no bi na wawale Glozy Enterprise of agency we waso wadu betu kwan na akwantu a wadi wutuo no worofo se woye mason ni steel fixer ana se fabricator wo mo sensa wo yi wo ye foreman na omo mo twi heavy duty no so no enyina crane machine nyina na mo nyina ohia mo worofo oni abrepa du tu kwan na wadu tu kwan a ebema enwoma mu aye mre enwoma mu aye fo ediamam worofo akwantu no onyire so saa o saa na Glozy se menka nkyerɛ wo de foforo aba eye vesalon na wo kanfo na wo de amam worofo wo se wodo kwa ye adwuma wabra usika enseda intimi komno do kodua na ye adwuma betuetu aka ne bi enti se opese oni Glozy edika subom wo de mekan ya frɛ wa homa we so 0552 832-681 0552 832-681 neko nene akwantu hu hia pa prophetess Abigail Santo Asem Mpe Nipa say orofo bra na de bia dani konua bia da so bia no eye sikasem awade orofo yade na dani konua da so bepai e de free so wo say obetumi ene na som na kwasi ada no eye anopa no nkono ekosi awia donko saa ena ebenada counseling de gina so den anopa no nkono awia donko ukuada oje esom deliverance no ho ena nyame ebeje nkonua bi da so anopa no nkono awia donko ena wapon efiada anopa so wo ya asode anopa no nkono awia donko sokoba mpayo ho ena prophetess Abigail so for mame wodini djuma o se yentus Yesu nti mesan ayenkunim defo sokoba mpa yo nu saja ho na ye mame wo 0243 263 899 0243 263 899 or for yenko ho na nyoma enkonkai emfa emayen eya sempa o panipa yentie o enti droba ni na wode ka no bo no ye friend say Kosiapia tefahin oti sokoba krufu sesi akoda yi na free konfa no chen pati yi na free ona scanner yetua na scanner yetua enso ento mo so mo yenko fi sika yi no na so sika mutua no o ka che ka wu na no ene drobani no asembe no maka de no maka se o mayi na 88 million ana me friend ka che no ti me ka che no o ma 1 week 2 weeks on na de 20 million de buy ana mesi 20 million de nya de bit my de ade 88 million no de 20 million ba entimi enya inti oha wan ka hwi ya nchirem bi ti me frana na me wa na me kopa bo semanya na me yesi na me so okay ntina me so mere me se abusia force bombo kakra na me so nya 21 million so yere e de ko ka ma na 41
41 nani ya me de ba me sa de ba ha no no sa be de sa de mo bo no so a sa de 10 million sa de ba me sa de ko kan na 51 na 51 nti se me ho den so nyina ba bia duro ni nyina metoto ni na akra no se me ni kapra kra wo ho biom nti madam me hu ba bia me dan afa na me se me de ba mama madam na atiefo so atima e ba sa bobo aposifo amane se no kan no e ka ti aposifo na police se skebi o de ba bia minsum on kan he skebi a de ba bia so minsum o si skebi a de ba bia so de ai ni be do ba bia me de akoda no ba kire tiefo na ewiase ankasa no eduru ba bi se ni mo antimi wa etetontoma abrante no ba fia me pese producers awie ne voice na yempem ko ya nimpi asem na abro ho me pese ye bo na de omo kan no omo kana fidie ni sum yetie ansa na mayi akoda na kire sabia ku sabia nyado so de ka bobodamfo okura no a wo hwe no ma ne ho to no na empo wayi na free hospital na yare sabia eya wo ba wo fa se unua babinia o de yenko tie ne mra sisia yentie ne mra sisia driver ni okay o se driver ne friend say kusiapia what sokoma krufu okay yentie driver ni no okay se malo konka buafa le traffic me kunisi ana use akola ntina kwamusi ti ni na sansu se mu junika na me mu ina le junika si kwanu si traba ina le na me solve na me ko payment na no si na me do me time no payment no ayi si na me time pa still akola na cross kwanu ehia me payment no nti ono na me ka no bompa na me si na me ka no bompa be share ni si na pina si ko be se ani de dem ka ni na me ko report no wa police station na mo di smart age na if you na fire tiatina lances ni asem ni na police tinwa ano amene kasa na pi no frame e ba na me frame ke bia me na kasa ni bisi sane musulmi ya alan chance ni che ya na me blai frame no do ko frame na me frame si ni chance le simon si no si sane che na musu ati sa dia wa nya di am blast ma mo di tuta ni ri tuta ai kwa asita kwa ni kan si dia bla me sa ni dasi ni mo ni so ko ma di na ebusi ni bua mi su ni na fina na sia one from na si ni fi ba infested ya me isi na o kasa dia si ni kai fa asem no police no be he fi am tu o be he ni ni fi ndi se bia bi nko yi a police ni na se ko ka kire ni ni hu kwa e be fa so ti wana me fi police ni ni sha ni se na me ka from ya ka kire woni ni ni bi ana no so woni mo wi no kra na asem no se sa na tie dia o ma asem na kokko to afan na ye se fiasi no na no pese akola ni santi no ke boaboa no kakra nanka akola no ho to wi nanka e ti asem ko na sana papa no ti ba ya ni onu pa che usanya kakri mo man su ni ona da pharmacy kwamito nti accident ni see ye no hono e dey na ohun sa no de no for hospital on for not straight ana from there no then I see I'm fisikada from my say then ga me kama sunti mapa ko ga tansi to no Simon the friend captain the baby ama so no na da ya wo be masi am from na asamodu ni ka bia na ha to yes I can na accident na koma oh yes said the reality and say me no eba na we bia no asend me as me fan for camera ye na ko ya ko no ye ni say end of this month and no be na no be say obeba we nya me fi ni o ka say ko be ba last week no na no ma na ni say na mo ko mu ana me be start
Friendship no be a mom fire say sign up. Always have plan at the hospital. Daddy only have say no. I can say be a baby or pregnancy. 1 month in power new plan for China. And papa no. Okay. Car una no ne tie ye no. Driver no mom. Do the car no ba akoda no. Ne kutie ye no. Or from penifom yet as yes akoda we need them. Nanso so akoda we no. Asem na no den. Ye konye ko tie car una no so asem o kan. China me buy and you almost insurance be Serbia Serbia teach me no more far. So to have said they are running to be. You sure not be buy and be baby was free. I don't know no man for basic. No manufacturing again. The man there 3 days as Sako be also yes. Some is could do say pay no the buy plus of money pay 3,500. It's a new chino and woman there was swimming money and say and offer me or do you so 2 million say it's come as my what can that it's no more than I'm from here. I found no question like this. Oh baby one much but that's only what I put the hospital. So on take my son. Oh me come mama and I drive the baby was swimming here nearly damn. Okay. Ka wo nano so ene ekotie ye no. Odura ba de car o ka abomeba. O se o manadwuma ye na odi akohwe ne ba no hospital. Sa na mra no kanu. Sa na mra no kanu. Okay. Na eduru baabi no me konse medical kan so the car boboda ni kura na so hwe na ne ho ato no because ne me nam kwai ho matumi aye adwuma pon na se kira de car bo me na ma no a kire mtumi ka se bi mu ye wa ti se me sekura tutu ya wo na se osisi ma de ma me orofo ko Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana and so your Facebook no subscribe na share e be ya koda na kire mo awure ho na ase fem YouTube no Sompa TV, Twitter no Sompa TV, Sompa FM. Omo samwa kwa de so asun awie o papa nanim. MC amfa akoda no to eyin so. Ba bia camera na me ni nkomo keto ha bi. Fa akoda no to so. Ma me ni nkomo kete. Ah! Fa no to ba bi otie no. Oh. What are you from, say? But your friend is somewhere Kwesi Adongo. Ah. Somewhere Kwesi Adongo. What do you say? 8 years. 8. Abraka and born who ye? Dabi. Never ne say, ubit me at him. Na me twema kofie. Who answer abo? Say when you back on who are there? Dabi. Oh, are you too? Back up in who are there? See out to you know, on baby, I know ya when you find on corner your yawn. Aye. Can you hold your cow who are to be on? Pachon. What to me did come? Pachon. Who go school way? Tanaso. Who did I say? Class 2. To hold to our best out to school in this one. Pachon. Oh. Danny, when you should TV, say, Danny, say, Danny, no. Baby, Danny, and bra. Danny, sure. Oh, I'm like it to heavy. Count. Or for Aquadanwa, driver no the car born no, on the car wouldn't. On my last payment, quiet 1,000 Ghana cedi. On my last payment, 1,000 Ghana cedi.
na ka ni nyina ye 8,088 titisika no 88 million de enka ne za ena o metua 35 na kwa bi so no wonam akodai wadi dem wayeseye yemusa se ka ye wo faase bia na ye wo ba kwani abere twantoma subo ekope bosia yemusa sa akodai semfonso bi kura no ye kura no a anya ba etika yenhwe kwan akodai ho betumi afaso ato no me producers aboma mane yese wo musisika no kro mutumi tua biem omo ba ha no na de twama wo ye metai tantan tai kura ne se papa no akasa ne ba no omo so omunya sika kura amfa nhwe akoda no ntino omo mana dwuma aye ne watua ne ka no omo de akotua ne bills no e wo hospital hwe nkwase asem ne abotesem wase obi achapade ntese okope mesi adwuma ama no na mesi no wade atete so to saa no na wade akotua kwamfo no chebe no mohwe de akola nani aye awra ho asefem wo se driver ni ya friend say kusiapia me pese me ka ko animu pi wo mo asamoa no kwa de su a wusu yi as wo be me ye be da ye adwumai hwa akoda watini dem etie musa se ka ne mo akoda no sei na no ote ana ya tie musa no kuma se monte so do am se wo fo so am no hiti dodo na sem we abote sem wo hiti sei se dia tam de dia tato a kan someone sem frap kwa no a ka wo na no ene driver ke make ka kirom no na wo de bo no kwa sei na mra no ka sei pa na mra no ka abuwa kwa positive sei no mo ka no ekosi sei omo ma ne kohwe akoda no dia me tai kura ne se kire wo se de obenya insurance etie konya insurance akola na ni no ebetumi aba na etie fo mo de mo amka bi mame enu ti mesle producers say asem we no mo fancy ya wo defa akoda na ni to so kan picture ba mo fa ni pictures ni bi na mafo be hu na ni yie we no de chasa awra ho na ni na bo na ni no abo wa bra yensem trofo Asem Mpe Nipa fo ye ko konfo anoche si ye kwa hwede asie ye ko busebusa ye hwe ti akoda ne dem ye yi wo mafiri ho nso no wo a wo de ka no bo no no obekwa akwa yi na firi ho no na efam ba bi kura no so hu ahi kura no a hu ankwanko ye hi abu akwa positive sei na mokọ ka asem we akoda na edi dem no omna samwa ka kire producer yamfa asem we she fridge mechina mo invite driver no ka wo na no kwa de ne ho nse da nim sa ekwa bi so no de ne car wa register na license ho ahwa no insurance ye adwuma enti no nya akwa be kan say wono de na asema koda insurance say your back ka be twa insurance say enim gu ase kura won ka konfa no chene kura ka kwa koyi ma firi ho enu ti mesle producer say mu invite driver ni no say chena no pa o meyi chena wo meyi na no anwumre e wa fidie we so anya sa ya de abu akwa posifo no chena ye be kọ ho ni akoti o manum asem de asem wo yakwa kodro bia no wo mna samwa kasawie na usu no doso dodo yancha chefo mejidi yese ne na no mtwitwade ye na fono ho ovoju hoso nyina yekuro ne na nyina yekuro akwada ya de mian ye somewhere enti ne sra no ne twitwade ye nanim no enti se ho no so nyina yekuro ote ho nyina ho ayekuro na wo droba ni ka wo na betia ka chese sika mo atwa mu ntua biem emra medi wa muso mu ntua biem na wo sika de kosa se ne ento ka no ne fa hwa akoda nan omna samu amamiti you Oforisuo edi ka no de bia no ye kasa asem we se ye besre PRO Gion o hwe so se aba akra nya ne trabea ne gi nyo ne eso tra na enoma bi koso Ghana ha Oforisuo wan wi ya obeka obecha fidis wan wi ya obeka de ni kwase ye ka ye besre
PRO gym nim sa madam for no one there anka kakra kai akodai me gidi se so kufia improvement kakra beba because ye wo mo sisi asika aka no wa nya ni papa bi ama ne ka amo akolai na wotie ne driver ya sema na wo kan wo sika bi kura mi se betua man papa ya anase nti ono no akisu papa yi se wa anase nti kwaku boboso yemfa she fridge mate ofoso ode yemfa she fridge meto men sa afre kawo na no ene droba ni e maka the producers wo munye sa adwuma no the nation sanka foso be ma ai am shedemo na me hu ni akoso nti na kwaku su na mbisa na yesu but iwura ha ne yafo kopim se mabodi abaya osoro de acha mi na me waduma mu na mepon na mesisi pa na me baya ya ebeya rehu aya asefem na mesele de muma driver no mum frɛ ne mreme ha na police kura case ni si ne so no mesele se producers ni hu djuma no mum peni din keke mame because china no metima dem pe police ni din ni station ni si ni din abuakwa na mum pe police ni si ni sem ni din na de mum fa driver ne mreme kan ho emame na china ye nto aso from As you bit my cancer, Bofran will be a druno. Koku, in a nibi by a second cancer. Or try being a free. Yeah, my other for some best support to your cacrana. You being a free watch now. Because I didn't need to get to us. And yes, in one can't me, Beccawi. Okay. Yami had the much now. Aberwetia. Of also, Bema, Yankopon Yadoma, a Buakwa, police station, Hono. Your friend is saying CID now with the Asem Nechino. Said the see na branch a hospital and sound world to one home minim and a more word to na voice and no shake a crana ne womuna. Or no patch as any Asem Nicola say when would this Casembe how one more dear according to driver essay. So one more this Casembe how more dear no more fast some court now plan is running to and I know me yes and Kawemo one. Na kwada ne ho nton nanka bibia anya de enyanka kranka kransa na bia wono ma ye bat se sa na we di sikasem beta ta driver ne wo na ne dia according to driver na sama worker and we have the voice police here. No can here and that is what the driver is saying and we have the voice here say and you what the assembly be court na ne wo matwa eya ma wonom no matter mo nsa firi ho and me just assembly ni nti o kire yakopon ye adom na odonfo ne dodom ye no voso bema ye nyina be free office ya senom na yakọ Ebuakwa police station na asem ne ba ye se na sitie ya branch ne ko dem ade eche ye no say asem atwa ye mu se ba bia makotena no me baji won in and out sister cities enu nti ne brother na send 50 cities a wonya ka sika emma na ka ye wo ba no a of also be myself me ya do ma watch na ye trani en kwa prosifo ne ho ma ye ba heat no do so my trap na members na no a wan hwa de be ba nwumre emwa enyuchina no na ya no kakrako na ye ko dank ba complex dank natural healthcare ho na sabre ye dru ye ko ne akosa yade ahotofi pa no wo china ye ko dank 0244 017556 0244017556 yanko dank natural complex Lawson beverages efrewo odofo Lawson heba me show dia badwa so Lawson law care wo dia ba sa na Lawson the man capsules the man bitters so odia badwa so odofo Lawson no onupawu na sa be the man bitters no ono na aye washita Ghana bebia tonsa etunsa nyina no Dureman capsules ni Dureman bitters no e die him papa or for member manum Dureman bitters ni bi say ema be manu timi emu ye yere pa na nyoma e konkan e won paso low spell count no nyina no e betumi apam no e de afri ho na yenko losen na yenko pebi bebia tonsa tunsa nyina no Dureman bitters no ubenya bi na wato 0248619999 0248619999
999 na enyoma enkonkai enfama burukutu ya bema nsuo saa na bema nsuo so eye burukutu akakado na yemu ma se tenkom obi onim sanu bia nim se ensabia frɛ ne burukutu amgusu o mutwutwutwa orofo aponto ne abedin to ne ayi oni nyina no burukutu betumi ajopa uni fie du ngotwefo asem koso ba pefo asem koso Food and Drug Authority waje atum se burukutu no ba bi eton sa to sa nyina no ye betumi atom bi ewo ho bema nsuo no eye burukutu 0244620294 0244620294 burukutu eye bema nsuo orofo bia de nye bia ni bia o de bia o nye bia ni bia o ne mum bia no eno ane club eno ti club bia ba Ghana ha no acheyi papa mamafo agye atum dodo no asewe so obobo ba ko mienu bi na didi a o timiti bi de ye wo last size no ye wo medium no wo ho orofo do pe bia no tray nanum bi aponto ne abadin tu no nyina no club bia no etumi edeye kama pa oni fie du ngotwefo asem koso saa no ba pemfo club bia no emfa wasem koso ne mum oyoba na wo wi a obetumi awo bi anubi na odi edidi kama ahaban keke aziblibu sonkalu ye togbe ahaban keke sunsum semina no ye fa enkodan togbe ahaban keke efijase akwantempo so usu besi ewo Bomfa Hospital Junction efijase ukọ efijase no utudujo so anase baby abefa efijase ka bia no usu besi wo Bomfa Hospital Junction ho ugina ho atie mawe togbe ahaban keke be man kodan na befa adie bia yesunsum sembia no eye togbe ahaban keke aziblibu sonkalu kaguka 0244484747 0244484747 ana 0244506620 0244506620 eye togbe ahaban keke anu ti nyame ya domo a ochina producers emfre brabani no ene ka una no na ansa na no yankon homa so eye dan a ye ko akwa 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 na tena ye be kwa bua kwa postifo ho die ne si ye ama brabani no fa ne ho adie se die sika me wa no hello baby afrefre udin original Pauli Mansu Kunat. Yentie original. Omo aboma baso ne ejuma fa mu di tia mu nyina. Omo ata mo ma mera ho ni be kwa. Omo yenze asomo di kai tite ni no kwa ore ni abe ma ne faso ni kai. En kai kura e bestre. So pasam din kansa ni mo kansa no. Unti na so non ko danyo. Ade tia aba di mo e papa ba. Se me de ma di de jaw. Na so Jimmy hu sika na se one thing here na se bana bi bia se ya wo ne se be free na ye se ni to sun yinu ono Ghana hana nkata ya na de ba kwa mi hu ye ni ma police for no ze e uni sika ya na what more ya je se ye se adi eti ya se skeni ba brata nka mi ni za police for bit na ye pa di akala pa eti akwa di domti na se police ni mutu bi en fe na se muntu nende nchi ni pana no mun disembre bi mano e mane ka kwara na adi ho mo dana hananga zadi unit ka watu moja okay hello say 0554 Kevin 0551 now 31 now 3来电号码05 Hello baby afrefre udin from na na kwa kubia o frefre jamasi yentio we dey azaga papa ya kaya boni de senka polisi ni na woni samono endi senka ya ne bapa endi ngade obe kisi no ono kabie kadie nasi ayo say bani wasa na mesoso ho na Ghana ha no niska wasa mo ya pa wasa mo ya de niska wasa mo ya ngasa ni je polisi ni woni Sompa
ana fita mi nso aka ko ji ene fita fo ma ban so kire wo mu ho o ka beti wa ni etu ho ne ma dia ya dia mu o ka beti wa na dia etu ho ne ma dia ya mu o mun tie dia mo kanu ngen wonye dia be no mano na asungie mlefi madam ase okay hello 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 baby afrefre wudi kada che baby afrefre yentie o asma me kan say anti police no anti so say am ka we no fasia ko be sha ma so na ko sana basa mun ka so ma no police for mudiabu a plan first for police for no so be say that be for personal asem we udi agro obi ba ka ye ni say ye na drive through obi ba ka ye ni say we professional ben what you say ujuma wo ye na afa wo so limu ejuma so wo ye mo man ye se mo boy ho ban aba ba cha ye japade wo ban ti we ni pa wo ni pa wo ban ye ye japade na aba ho ban ba kwa wo ban ya na ko so wo hwe mo ma wo mo hwa kwa ni o ka fo na o se ujina so mo hwe ni ye me ma ma ye juma but why you do anka wo fasia anka wo ba masa anka wo fasia na so ba ba sa police in class mra one se be china mo mai chino because when you me se mra wa be china abra wa ni djuma ya why sa high o se chino member edino eso ma we dey ko ran esa ni no okay ya be ko Abuakwa police station asem ne ba se ya ebu wa commander kro hokro mo na mane nte de ya wo ba ko no bi wa commander no kro mo na mane na se te sa se police ni a asem no won sem sia di ni na asem no commander tepa dia me wo fa sia dampare asem won so Abuakwa police station okra debi hello na nyumre de na ya na lines ya yi hello 3306 hello Professor. Ye. Mpacho mo tise. Adum ni shira yentie o ya bre no. Medase. You know, so person Jesus and driver ni kawo na no mo o ma na. Omo o ma. Ibi ni aye obi ba say. Na wo wi abaka ten so ma ni tawanda say. Na ji na ye adwuma. Ada sina mo ni kwala ho sa. So ya ba tan a wo ba jinse. Obi ba na o tu wo tinye atso e dia na so bisa. O person pepe bi na o kan o jan kam fo na o di. Hello? 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 Yeah. Hello? Hello? Baby, I'm free din last caller. Yeah, because it's free. It's a boy IP. If I'm Ben. Okay. Now, people make some already. The number thing I'm quite about to count investigation is next clear. And some of the Abuakwa na china ye kono ye no nyina ba chia yam ho china Abuakwa ye ho china. Oh, okay. So tell number call the name because police full kromano. People mutum too much. The Asramo. One out there, my aqua cry. Police, driver in the car and a day, no question me. Tomam aqua, aqua, with a message. Okay. Enti akwa bi so kwa wo post ni no. Wo na ese wo gina driver ni so. Ene car wo na no so say, yenhwe na akoda yemma ne ho nto no konfo anoche na kire no nsem kan ye bia se court ne ebeko. Ana say ye kwa apply insurance dia ma akoda ne daate a ne aye ye kwa kan wo ka wo na ka kire say yenhwe insurance.
to wadwene ye adwuma ye twa insurance na akola no nani no employer me kwa na news and sele ho ne twitwade ye surgery wo na fno no ho amfele Same kafra wate Same kafra wate onye so Same ni fo na wamzia Same kafra wate nyame beye wate won papa mani brabra nwumiri mani abre na me fa no me nsem bia nwu bia so china ka obania wo fa asinia wo nanania ye ko kan ase de mbetua no de mo wa no aberwati Ofoso be ma ye ma ne neguson me de awokola adebe mitie me yenti ye opesa ofre na 0243 58 another 5878 0243 5858 onu omna samu akura so mu pesun dodo orofo ye fa asem no nsia emfansia na isu no ya doso asem na asefem na eya nyame eya adum a odum boae a ochina anwumere yetiefu nyina no nansen no yesa na yetie de me na ho ade pena se de na ma me yira won kran na ode ne baaye no asend ska akrama no ochina no me sheda na man ka hwe wochina ye hwese be yina free hospital ho eno ti Sompa tiefu nyina Asem Mpe Nipa tiefu nyina ochina nyame ya adom a yempe bibi mfa nko yi akode konfo anoche ne hwem wa yebetumi sa ade abo akode yaka ho ya hwe ya eni de aka ba ko sa no wanhwe na asan akokan wi ya asem o menam nu se yetwitwa ne sere ho na yede ye sa surgery no Ofoso Aboagye me pamfo yakra mo okay pani mo infantuma we ma no mo infantuma no ma no ya mfankata ne ho ate mo infantuma no ma no mo fantuma no mano no fankata no ho ya na dia kata ho ate ya na dia kata ho ate Samuel nyame be Ofoso Aboagye me ma pamfo yakra mo yeko long time